Ele tau mate peni pese mai fea A ia malama O lei ano foi le moana O lei a fai anga tau a saile tai papa uole tua masanga O lei a lava o le ngata I fale Taele lava I le taifana tau tai ai lava sauma afe Olei a lava o le ngata I fale taele lava I le taifana tau tai ai lava sauma afe
mai votu amo. Le temele wala wanti le radio Samoa le rivangula so le wa se antias fulu valu mala afa vedute o te anile se fulu mala lua le rivangula woli o kase mantango fiole lo famalanga le yo le tua o te te me yelo to so fu mala bantu ne yola tanto te toi fita pai e lungo pe amanga ngalo le o le tua fa wa le radio Samoa tasi lima i vatolu a movi yelo na lofa o tanto filo i lumo no e le tua no so wia malie wingo le tau pe ona i munga ma le malosi o le tofa tau tau savili ma le manulumu i le asona dafi i le po ona po tai awa ena o le wama tua matango fielo na alofa malona anga le lei a fio mai o talo au mai tanto fa ta alofa malulu au ma tanto filo i le neia wali matango fia malo le fio le fiva malo le tau antai fa malo antu le talenga ya te pe ona le tau maftanga mai le tau na li lasi o le me foi stimuli ma antu le tanto maftai le tau ona ne Fofogamua se yo le tu lai fa i le fia na nei ma lo le on sai ma lo le tau antai o mo se fa silinga malo si mo oi mo o lua mo o tau le riva ngola Aoauli a fa yele ia on sai ia kai mi e ku per kanga i for kai mi ele ma fa ye tanto ona afford le menga o le lanchi le foi tau eba ele amo se me fa ale tonu wai ia le tapena mai o la o ia tau ma family fali ia po la lunch mai fali o le ale to enga o le tau ftanga siu a inga i le po ona po ia alu ma u yo le fa fainga wenga a fai fo ele la va ave lunch o le tau fa fainga wenga ia fai me foi le nganga le lunch va vela alu o ia fa mai alo yo ia nga ia lu le ma ave me ai or ka va ranga ili mari for be nga fai lunch so o le ska ka ia nga sa ungi mai la va ka ma fa ma ka usan ia nga ki nga nga va ku le lunch mai le so sa ka le coffee ia po la so nga fu ka le skonga ia nga e mo kwa su malia si va nga ia me nga fa ka king ia ia pe fu na ile me fu ile le o le su e ngole lifi ia a fu yo le te fu ile so nga fu ile so lu ela me le ku singa fast food ka la ile ka val yo a mai ma we pe fa pe ku ka va le me yo o vai pipa ia po le vai kim ia pe ngale ia si vanga na o le tu ainga na we ile ta va le alu el dis ia no fa tu na ile o le makwa lima ka la ile so ia fa fanga ile ma o la wa ta va le alu el dis si vanga na io o la ferwa e lunga le fa se la lima fu kilometer ile so ia ona te tau le fanga falu pe e ko ya lu fu siske ia e o le tulanga le o le ke le me ai fua ke fua o se me mari fu se e ka ngoi fa misi ya ko ia e wila ia fa malo le fa e wi o le sola so fa you line in New Zealand ia o le fu to a mo en tanto inai America Samoa Hawaii ia o le malo tele o America mai si entro de una yai kana tama inai Alaska ia le 4th of July le so anta ba tanto o le lo fo le to ia fa manu ia tu pe ia to ku so le wa advance ko le mako fa muiang ia nga hele yo ile so fa o le masino you lai ile to no ia o tanto o mai le si ui o nga wenga tu te ma fa va lo filima ale to tele ele nei fo i via so mo o le masino lo na fitu le o le tausanga ele ngantele o le vai so mo fo le nei tu wanga wa o nga ale fa na to ta si le vai so to ia o le vai so fo ya o na to fo i fo i le fa na ele kuanta lo na to o le visi mo e to li mai na le li poti alo wa tali i po si o wa fine mai le o nga ile afa to sanga le wa mai fa mai la ya ia le tala fo ile le ale li poti fa mai sa usita ai sa to anga tu le onga e wa le mena le i tanto wa onga i New Zealand e maua uma lava fa maunga o le tuai atu fa fia na tuai e le nganta i lea o le fia wa so ile a wai atu i lea onga
e wa anu ilano foi no merani ole a fa iti a misela va onga malo e fa iti ai le selin e ono mau ele onga i le tu sanga malea fo i tu sanga ya e fa pe i mai li poti si wan tari ya po si wa fin fo wa kau ngai lo finangalo ya galo si ya ona wa tai tu sala valau ia le poti o si wan tari i po si wa fin ye malo o e foi li poki i le king e nga i o i le aunga i le na vai tang la fo vai keminga ungos fulu ficus fulu valu se fulu o ta mai ti vo le dei vai te e ke fiu e ke fai aku i o le ma ko vai kemi e rengi mangia e ke kau fai aku lo fa penga e fa pe mai le la ko muri mau ia langa pa wa ko vai kemi ia lele ia ma ko la ole maua le me ka ke ngofo ai maua le me ai tanto te ai maua le fali ia e fa manue i tanto foi lele mai le timu ma le la ma le savidi ma le manuru ole la le be le la foi o to pe a to tu la ma ia ole lu ina mo na ia lo mo fa na ulanga ia tu ile kuantalo na to pe mai ala ve sfo ile venga solo na luale wala tu wa ia renga ia lena we no funi me fa pesor o lo uli poki ongo se furma le di maso o le kuaka ai ongo se furu aso ke ia onga ia fa ko ifo ki ngai no si ko inga e alu fa ngoka ma alu fa ile manga ia o silo makua i le whapa uingo re koko, ma le langa ingo, o le i e konga, ma papa nau whana, ma whana lili, ia e sau o e aru ka whau. O le mea lare, ia, tātou ono sa, o le ale tūlanga o iele tau mwhai anu ma whanau, le rei fo i waitau, ia, tātou toe nofo, ma whau. Ia penga whape i mele ka ko mwhai ko kongo a onga, sa o tau wina i tātou, ia oe. Fianga ulanga maua i la aso ia ula foi e se i maiska mai la le fa Fofogamua se i fai la utala le a o le nei na ta uata le a matanga e ilunga o le sami ai loto i le taulanga o fele la suafa leti otalae awane ie la mai la se ine ie fa apea ua o faio se tala se a e fia talito nua fio mai mo amasila sila e angile sabili e aonga i fele la watoya ina nasi iti ala ua o mai loto pai uia la fua Sangato Yosefo le tamafai o le faaola o te le tau fai lolo usao i Samoa ia oa onga manu ufa apea ta aloma leti o talae awane ie la mai la se talito nua fio mai mo amasila sila e angile sabili e aonga i fele la watoya ina
se se a e fia tani tonu e fia mai e mai mo a masila sila e angele savili e o mai fele la watoya ina e angele savili e o mai fele la watoya ina. Fianga o le ringa ngora woli mai a fiu mo au ma vi inga o le kolisi o sangantu Josefo ma le malisi e muli vai sangantu Josefo fa ma tuina e le rei fo sanga le antonga lo na fitu lima sanga e mo te vei va ta si mai le tupanta ia la risa o le totoma unanga ale ka for you in manu re wa talo la risa ma lo nga lue talo Fofogamua malo soifua fatalo fatu e sia tato tunu Samoa yo sinali poti pupu at foilea mai nei se matofata avale o le ka for you mo le taminei o lo faalu pel mato falawi lo mato special mato sa avale o mato peimeni e a mato mai le peimeni o le SUV mai le vale futala le vaiaso a o mato piki apu o lo fa peona mato mai pele se la lima sul le vaiaso o mato me masani lavo e manaombia o le whaingaluenga tu mau ia ile laisene a fa pe foi le se laisene a o lai lo laisene overseas e mawhai ona mato whaungaina lo laisene overseas a fa pe o le ai se laisene ngi sila po le overseas ia te su mai malo te folau Samoa po te folau whaini sila mato te apalai e lo ta avale ai ia le leilo suafa famolmole au maso address o le soli se lau Christopher Road Manurewa le numera te fia valau mai ai o le o vali se lau lua situ sa iwa no valu mo nai tato tangata fo i lo fa peona ala lai fafuatu o kilani e mawhai lavona e fafuata i mai mato lunga o le Facebook page al ka for you o na mawhai leo na mato fasuani atai mo oi o lo iai foi mato referral e a fita la a whapea foi e te fia fesili mo mato cashback e mawhai lavona e fesili mai ele a mataina mato alau apalai ia whaftai tele lava se umanu Fofogamua mo le avanoa manuia tele le aso. Ja, maar we hebben gaan we gaan te toy en we zullen gaan te vijf maar we zullen te doen ja la riso of vela vo ia maar voor een tomo de moli nou le sunga le pule ja Rick maar we gaan wenga lo Fofoga via le ka for you te mooi daar in le tolu selang Great South Road in manu de wa vla ia le numera vala of voor over selang lua fitu 5 on vala over selang lua fitu 5 on vala se ile se ta vala mo o malo ainga ile nei fo imasino Julai Talo fa Samoa wa ule nei o kasfuti alu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a wa se anto le tanto trimia familu tu tenile afol se fulu ma le lua va talo van tu ilo e witness ma pusua hele ngatelia o fei funga ma le ainga ina Utah e America fale pulenga le ulua o le mafuto me le divango na wo li no sawa ni tu he finga we ai ma tau i mal tama fa me lona so fa le usa mai Brisbane Australia
Ja, o fe tu le i po fe na nga ia fa me na sa. Wa tu lana tu si voi le o le songa. Ja, fe ku le i. Mau ki ngo a ma kwa o ele ke ku ko ngi fa mo kere la. Ja, fa me le tala po le ftelenga ho ya leus. Ele ja o ile fa na. Ja, no fe tu le so. Ia malu o le mentau. Ja, o le nai au nga ia nisi fo tu singa. Anisi o whanau polo o le tātou wantuno. Ia, o lo o ngā le lue pesa ngā lue whatasi mo i ma le tātou wala leo. Ia, wala wala wha o lo loina leo le tātou ngangana. E le ngā tono New Zealand. Ia, pe fo i tātou o lo au mau. E nai au se tālia. Ia, o le isi a vahenga pito i sili na tā hua i le mea lava lea. E i le wha moe moe na walu yang. Ia, o le wha moe moe la. O le aso whanau. Ia, o le mea la o tupu. O lea ua uma na tu matamanga uma ia vanga uma le tātou nganu. Ia ai wha tumu i le tūlanga fo i lele o le wha kerisiano. Ia na ngelo na manatu. A whai. Ua e se e mai lunga o le laulau. Ia po le main table. A tonu e le toi tau sau i lano lau susunga po lau vetalainga po lau tofa. E ke sau i ke wha kau i lano i le mele ia le no fua fa po ai o le menga kupu ngai le fa mo moele na wanga ia tuia ia wa umanga kausami ilunga ai ko me i mai fo ilalo i le fa kau pa ia le fa ilalo ia fa le po e te si la fiela o le mentu oi ngai i le menga kupu o le menga kupu a ko i sa ia le ko inga e o nga le sofanga e ma fa sa o i lo le bele na fa eleva pe ingo le sua ilunga i o makali le sua ilunga i o ia e koe manga au fo i koe avaku malalo i o le avela lunga ave malalo ai o le mea ma ko le lafa o le winga o le fa mtalanga ia o le tu lalo ai le tanto polokalame tau tuana ia fa sa o le tanto tu ma le tanto wanga ia o upu ma fa mtalanga i tupu langa lalo vawa ina ia toe tatama i le mo le ala ia le tātou tū maleanga. E mi sila wile teimi o loo mā whati ai ainga. Teimi o whainga o wha le wanawe o maliu. Ma le te leo nisi o wha moe moe. Ia a tonu o i. Ia e ono te tai ato i fo i mawhina ngana. O tūpulanga tala vaulewa a matau na oa. A oa o le tautala. Ia o le tūmara sa valia. E a maka uma mai a me i le whale. O le mea nā le tatu whaiantu i le rivaengo lawa. Ia. Ia ngaka ko kusi e avak ma fa sa o ne ai ia tanto me e kau sa pason ia ele ia msisi kala nga faile aso le na pangwa olea malie oi to ina io le nga wa ule nga usa apa war kala ko i ele ia awa e sa fa i lu mai o fa ma malu la sa fa i lu mai o e markala fuile o le tala te mano poto o le tala te mano poto na fapia ele leile vala au mai oi e te aluantu i le pito i luma ai le anga lau fia maka mua i luma i o ia ai kuange se kama kiki fai aku yanki oi e mwhaianga kukura i lau su le iele o oe le nga whaavangua koe ringo fōne e o le ieka ko malo whaanolongi ia kara au mai e ka kongo foi e piko iku ioi o le amana ia le na le tātou te anga ia tu ia le ai ni ona se vai e fōlinga mai o lo tausa i sina tupe mo sana me ai oi se talofa i sinei alu toto e ai ni ona wo le ilo fo sona ai vai le ole fana ole manu ia lena o aso se ai nga ola fia ole lo faua mia ole tofi mai le tua ole fana ua ofisilia tu fo fesa uai tu matau memu mai so e fasilia te pelea o ngā sau o le tali le ai e tui
o le whanau. O se vaaiga mātua e whai mawha manatu o te tupe e mātua e whawhangu. O loo tupe a lava ia sa whai so e ofo ai pea o le loto. Vai lau whanau le o lo na mai le atua. Loulu mana i le na ini aso o lo o mua mua. Sau tua na matua mai le o le whanau. O le manui a le na mo aso asau. Se ainga o la fia fia o le alofa ua ngia ngia. O le tofi mai le atua o le whanau. Se ainga o la fia fia o le alofa ua ngia ngia. O le tofi mai le atua o le whanau. Sau tua na matua mai. Se Fofogamua now vai fale se keli le divang la Aoauli ma le al siona fafine ya veliana. Le telephone to le Field Rubber Limited in Mahanga Drive Junior Morley Malvanga o seta da Samoa before ya epi Josefo male ainga le divang la Aoauli Joyce full of minute o le tale o le tula e tasi sa do vai fo le proclame o le lui tamo leso is a thing le o joy mama. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Le Little Feet Childcare. Te tala I le asongafua a ngā I le aso whareile mai le fitu I le tae au, a ngā I le ono I le afiafi. Maua le awanoa o le pepe whato a whanau, a ngā I le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu I tūla, e a onga I le tamaititi 3 tausanga a ngā I lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo I le tae au, matoi mo moli I le fale I le afiafi. Maua fua le lunch I aso uma. Talia wins quotes. Whasota I loa la walo I le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. O I sauni malanga I Samoa, mana tua loa mana rentals, e maua so se ta'avale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona pikila ta'avale I le malewa lele I whaleolo po o whangali, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whalewelawe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo I le tātou account in New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I lau credit card, e whaatiro ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaontalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upena te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe, a oe malanga asiasi I Samoa.
Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Tasi lima I watolu a mo. Radio Samoa. Lui tau mo le aso. E whaalau teleina oe le atua. Maulu ola. God makes room for you and be fruitful. Ke nese lona mata upo e luas fulumale ono o le foi upo e luas fulumale lua. Ua tu ua e ia lea mea. Ua eli le tasi vai. Ua lātou le fefina wai ai. Ona ia wha ingoa ai lea o re opo. Ua wha apea ana. A wā ua wha alau teleina nei e lea li se mea no nofo ai. Tātou te ulu ola ai I le nuu. E wha alau teleina oe lea tua ma ulu ola. God makes room for you and be fruitful. Whitalai lea tua ia isa ako. E o malona toa lua, ave malona a inga, e no nofo I le nuu o kira. O le nuu leo o kira. O se tasi leo a ai sa ngalue ai le toe ina o apera amo. Ma eli ai o na vai eli. O le anga nuu wha e peru I aso. O le vai eli e te eli ina. O le pine lavale na o lo whanua. Peitai, ina ua nofo ia e tangata filisitia kira. Ua o to e tānu mai vai eli na eli e apera amo. E ave ese ai pine o whanua. Ua no nofo isa ako. O lona to o lua o Rebecca maana au na I kira. Whai maile atua ia I sa ako. Sa ako, o te whaalau teleina oe. O te whaaulu ola ina oe. Pea e toe eli ina vai eli. O vai eli a lou tamā o apera amo. Ua ngai atu roa. Au na isa ako wa eli le vai eli mo mua. Ua maua le vai puna. Peitai. Ua o mai tangata kira. Ua whaile whinaunga ma au na isa ako. Whai mai tangata kira. O vai eli ia o mātou tamā. Ai whai mai au na isa ako. Le ai. O vai eli na eli e lo mātou tamā o apera amo. Whai mai loa isa ako. Lelei. O le a whai ngoa le vai eli lea o e seki. O lona winga. Ua whai ai le whinaunga. A o le mea mānei na whai e isa ako. Ua tuu le vai eli o e seki. Ai a ngai atu malona au a inga mana au auna. E toe eli le isi vai eli.
ua eli le vai eli. Ua maua le vai puna. Ai au tilo atu au na isa ako. Ua toe langa mai fo i tangata o le nuo kira. Ua le faya se finau. A ua fai le misa tele. Fai mai tangata o kira. O le vai eli lea o mātou tama. E fai mai sa ako. O le vai eli lea na eli elo tama o apera amo. O le a fai ngoa le vai eli lea o setani. O lona winga. Ua tātou fai ai le misa tele. A le mea mania o fai fo i e isa ako. Ua tu le vai eli o setani. A ua ngai atu fo i e sa ili le tasi vai eli. Ua eli le vai eli. Ua maua le vai puna. Ai au ti loa tu isa ako mana au auna. Ua le toi o mai tangata o le nuo kira. Ua le toi faya se misa. Ua le toi faya se finaunga. Fai mai loa isa ako. O le a fai ngoa le vai eli lea. O re opo. O lona winga. Ua whaalau teleina tātou e lea tua. Ua whaaulu ola ina tātou e lea tua. E tele whaafita auli ua vāvā o aile lalolangi i nei ona pō. Toa tele tangata ua lātou eli vai eli wha e seki. Au vai ia. E fai ai le finaunga. Finau i le ao, finau i le pō, finau i le vāiaso, finau i le masina. Toa tele fai ngā mālo, ua eli i le vai eli whaase tani. O le vai lea, nā o misa mea e mauai. E misa i le ao, misa i le pō, misa i le vāiaso, misa i le masina. Ai o si lui tau lea mō le nei fo iaso. Eli sau re opo. O le vai eli o le re opo. O lona winga, ua whaalau tele ina au e lea tua. Ua whaaunu olo ina au e lea tua. Ua whaamanuia ina au e lea tua. I le nei fo iaso. A o whia ngai tātou i whi au mga ruenga. Ai pe a sei eli ia sau re opo. O na lau tele leo lo a inga. O na lau tele leo lo nuu. O na lau tele leo lo i tu mano. O na lau tele leo lau e kalesia. Ile nei fo iaso. Samoa e. So ia e te eli e seki. Na o finaunga. So ia e te eli se tani. Na o misa. Ai ile nei fo iaso. Tātou eli re opo. O le vai. E whaalau tele ai tātou e lea tua. O le vai eli. E whaauru o la ina ai tātou e lea tua. Tātou te tāru. Lea tua mamanae. Lilingi mai au whaamanuianga i whaasausaunga a lau leitio ma lau televise whaasalalau i le ne yaso. Au mai lau whaamanuia i ali i matama itai o le ofisa ma le au whai ngā ruenga. Whaamanuia mai le whaafofonga sila mai moa a lou atu nuu i le nei tae au. Le atu ae, whaamanuia mai whi au mga ruenga ua lausu ai o tangata i le nei yaso. A oa o maia i mātou. So ia mātou te eli i vai o le e seki. Nā o whinaunga. So ia mātou te eli i vai o setani. Nā o misa. A oa o maia Samoa. Ia o mātou popoto e eli le reopo. E whaalau tele ina ai lo mātou wola. E whaaulu ola ina ai o mātou waso. I manu ia e te fōa i mai. Tātou ia mala ua fio i le nei aso, e manu ia ai mea uma.
lou lava suafa Iesu ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
le pese ivas fulu mo le whantu special e whakasai ka le sia whaputonga Kirisiano Samoa mai le pituro nao pākuranga o taurunga atuai. Ia le polograme o le lui tau mo le aso I pio le funga dantu. Ia matapareina le sunga ia Reverend Eti Sone Ngafa. E le rei fo ia so for reile mo le rei ia so antomori o tuelanga whaafutai. Ia mo le upu fola mo tantu umalawa ia maula malo siltino. Sili ai le nganga wale tua malona whirangalo. Toi tili mai le vea so fau le alofa malanga leo le tua mulu timrei. Tātu telefon talak talonga le ngana Peritania. In this update, New Zealand's High Commission in Pretoria is providing assistance after a Kiwi tourist and her British companion were killed by a mother elephant in Zambia. 67-year-old Alison Jean Taylor and 68-year-old Easton Janet Taylor were on a walking safari accompanied by a wildlife police officer who unsuccessfully shot at the charging animal. Ryan Bridge says the elephant had a calf. The female elephants, which can weigh up to 3.5 tons, are known to become aggressive when they are with their young. 2 American tourists were killed last year in separate encounters with elephants in Zambia. Taupo's mayor says a water management agreement with iwi is about protecting the lakes and not co-governance. Te Whare Taua owns 60% of land in the area, and the Te Whare Taua Māori Trust Board is working with council on joint management plans for the district's waterways. David Truavis says they're simply upgrading an agreement that's been in place for years. Some rogue person has gone to Hobson's Pledge and sort of stirred it all up, but it's got nothing to do with co-governance. It's about looking after the lake. The Emergency Management Minister says law is being worked on to ensure utility companies have plans for restoring services quickly after severe weather events. A severed cable cut internet and phone coverage for hours in Tasman's Golden Bay during yesterday's heavy weather. It also affected 111 calls. Mark Mitchell says power and communications are vital. There's been a lot of work done in that area. The government's working on new legislation that will require utility companies to have a thorough plan around resilience. A West Coast Tasman MP wants a mini version of the government's fast-track system to speed up consent processing. Local Democracy reports Maureen Pugh has weighed into the campaign to improve waiting times for miners needing resource consents. It's after Resources Minister Shane Jones gave the West Coast Regional Council a served last week for closing down a gold mine site that had waited 17 months for a consent. Pugh says the minister is justifiably frustrated at the hold-ups. And that is news. I'm Susie Nordquist. In sport, the tributes continue to pour in for Liverpool and Portugal footballer Diego Jota, who's been tragically killed in a car crash in Spain, along with his brother. England international Trent Alexander-Arnold has joined his new Real Madrid colleagues in holding a moment's silence for his former Reds teammate. The pair played 144 games for Liverpool across 5 seasons and won the English Premier League together this year. Former All Black Mills Muliaina believes modern players are far more adaptable between positions than back in his day. Rieko Ioane will return to the wing for New Zealand's opening test of the year against France tomorrow night in Dunedin, with Billy Proctor starting at centre. And that is sport. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. So night, when the vibe
Ngauiala ele isiana vai be ua o fo atuni o asetele fa ape amani tupe mo oe la upele se tamai titi se se moe ilo umafatia imana tu ime umana ua e aluma oe mafana fana itape au tangia mailo ufa moe moe Fofogamua i naula pudi ala va ai le vaingo le Aoauli se tamai titi se imam moi e langa tai le fantunga ale ka pena toilangi vai le faili ale Pacific la band o le was full mal family utu te neli tu la e tasi o le dasa e fa fonga e tatu telefone ngana peritani matala e ta along e multimity ja sei tatu wanga yan tu a seal of telinga ya le ala ku so fiele le male o nanga ale enterprise motor group i manuka e po a mai le la tu il swinga mali o winga o le tamu le aso nafi il so la talabantu la wa talinga le ala malo le fai vai malo fo le sai wa tanto o lia il fai un ole ding yes ya patalo fatu Fofogamua ya malo tawata ya le vota to ai fo in le weekend ya le li o le wa tato fe lo ai fo il ne ya ile mania male to file mu malo se fu Oi, se wanta misian tu lava o tole tawa afia lai. Titile sia afia ngteli. Ai na mama fa no ti munga samur sa video fa pentalo fa se uso to fa ya lala. Ya talo sia o lai maruia malu fo ile so naf. Ya, e pe sa le lava sa no. Ya te wa o so mi ka ko mga kuat sala fo ma. Ia. Pa mau ma tu la ma tau ma fa fo ie de fi ita tu. Ya. O sai ka o mai kama le kwa ko mga kuwa ho le au tu le ya o mereka la le sino mo kuwa ri le la tu le ya ma lo le on sai ma lo le tawa o le mele i tanto le ale fai ma fai sina menta te antai e ke ya le wo so ka ma vo fo e mo ka fa u ko ya la fio mai le malu le tu ya sa le ya ma ja le ta so ya le weekend ya o ta to a o le weekend pe wa fai o fie me o wa o le la
o fo ia nai malolonga ia tulanga fa pena mai tiute ma lava singa vai ia ola manto le fa la au mai so filangalo mai le tofa ia awa ia le toto ino le malo tanto tu pole santa ia ola fa un ol rifa ia so le toto tua ia fa tele lava mol mato wa no Fofogamua ia fa talo fa fo ile so lo si tato wa tunu lo fa yo na ma wa mai ta fa salongo le nei tu la o le aso ia fa de tu o le fo tato to e filo ile nei aso manino ia o tulanga masani lava ile tu fo ia enterprise nei manukau ia o tele mano no e tato tabali ia o le telefo ia tato pa o mo po fa pitoa ia ma tato special fo le o lo o ia ile amatanga fo le nei masina ia o tulanga ia tato tabali ia le to fa ilo tulanga fo le tato ia to e lua ia le si ato le project cars ia Malaysia to lo mo mai tato tabali fo ia o le lua fe lua pa ia lo tolu tulanga fa pena ia o lo tele mano noa ia tato piki apu ia lo tele tato piki apu so tulanga mai se ia tulanga fo ia o fo wili ia ma o lo tele na mana bia se tato watuno le mata nei ia Samoa foi ia lo tele e o tato van ia tulanga fo le ono ma le fitu no fo ma le vale no fo ia lo mau fo itono tato lo toa ia o tulanga masani lava e fa tai le nei fo i ua mo fo isi lao nei aso ia fa tai le ua mo sina la ia ai ua mai fo ia nei si fo le malu la tunu o lo su matara mai au ia ua fo le tau sa dia tato o ta vale mo le aiga o tulanga tato wa campaign ia lo fa o pel tato wa tu pe voleo le cash bonus ia e afetala le minimum i ta vale malava ia o di sta vale o fa solo wa aga i lunga se ia o le tolu afe ia tulanga fa pena ia o ia lo filinga pe tena fa pa o tau ta vale ia pe ave fo i tulanga fo ile e fa cashback ia so ni fo neva tau a me se tu wa ia o nga nai fa na ia tulanga fa pena lo tele mano no ia ta vale fa mai ai ia lau filinga ko la to fo le mo ni amanoa so ia tato website na o le enterprisecars.co.nz pai na e sua luha o lo pai na mo mai te lo tato ta vale o le stock o lo iai ia o iai fo i male link fo le e mawhai o na pai mai ia la tantanga ia po tulanga fo le o lau finance a pa pe te mana mia ia le finance pa tu pe na i lo sa ia o tulanga tato finance ia ka fo in-house finance ho le a tato company ia po se tulanga fo le tos full minute le tula ia o mo mai le tali o lau tansanga ia e na mia ia so se la sene ia mai se ai o la to le ni internet banking ia na mia la to masina o bank statement ia o fa pe la ia lo internet banking ia na la sene la le tulanga na mia ile fa mai ngoi ngalo la tansanga ia fa pe po ia ni se sili ia matulanga fo ia fia malama mai o no tato taimi ia o tato numero lea o le o Barcelau o no tasiono fata sivan o Barcelau o no tasiono fata sivan lo mato fata sia songa le pule ia Terry Cohn ia o le tamafo ia ta o papo ia porto o na nei i fai ona so tai mai ia pe talo no mai foi lau lava ngana ia fai foi na mato so swani so sva o lo na bia ile ni tulanga fo so ia mai se ni se ofisili fa ma mai ni se vaina ia Fofogamua fa tai tele lava no tulanga ato wa vanoa ia malia fo ia tulanga o tsole nei aso ia mai se fo fa sa unia tu le weekend ia lo fongia fo ile tua ta po inga mauso tato wa tunu ai tato to feloa i se tau momwa lona ngai malia o faira Fofogamua tanto mai tasi pe ona e tulai Rivangola. Aouli le tautua ma le wadanga le Enterprise Motor Group i Manukau wa via ile telinga ia le ala akusofia le ya mo la to fonga le Rivangola Aouli ma le longa puili o lo to pa ia ma lo to manu le la to tautua ya ma le la to au nanga foi Lima Fitu Tolu Great South Road i Manukau Lima Fitu Tolu Great South Road i Manukau ya le tuatu sina tanga ia e polo oval se lau ono tasiono fantasy valu. Oval se lau ono tasiono fantasy valu mo nisi
faa matalanga a wala vai il sa ilinga o Sauta Vale le rivainga o le Aoauli. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Charles Siolo so long le leia Fofogamua ngā luenga tiutu ma whaiva lo filima le ngantai leo le whantu ai ngatosi e mo le vai o le whandang mo le whaatau whau ina o i lantou e le vai aso mo muane o le tukuanga wa onga mane i le vavi o le awa uma fo i le vai aso mo mua wantu mo le vai aso lo na lua e ona toianga i fwileo i lantou i le onga te i maua i se koma alau vacuum maua toi masina koma le paipa koma koe mo le o ngā umu mo le microwave ia ma le pusa aisa Mali pai o le la pisi sol. Ya, wa talava tu le nei la woli ya tofu ma ngalo fiu tofu tu yala. Mali pa yala la male ainga va pe fo ya lenne sia. O le mafu to mai nai bot ni le nei la woli ma lo ya tu to. Ya le fa ma lo le tawan tai. O ringa lo le tan to po le masani o la ri to lola. Ya mai ya pastor la fa le compo le Assembly of God. Il lano i sava i pa afa le tasi le ri fo i la woli. O le lava sulu mai le la a pia kau wha manga ia le la ngai aui
dai matia junior vai loa ma le pese wa fai vai na salili. Lo so na file na tu e tapuni ai ia le stala au pa lo tai sa mo pi tai. O le utoi fa wa wina i le so i le no fanga le o le gym i tona i mato. O le te tala se iau li le tulai fa i le afia fine. Ia o le tāna o le tolu tātou ni New Zealand. Tau le fia. Tau le tasi dai nai Sinima Brisbane Melbourne Australia. Little friend
talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to olua le mawhanau mana i o mātua. O te bala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soifua maloloina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te bala au iai e le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e lea I fo I se tutongi. Wala au loa le Healthline I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o walu o tasi ono walu whawhitulua. Po le olua tasi ono walu fitulua tolu o. Whaasilsilanga tā ua. Wa tau nui whanua o lo fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa alo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand Store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le afiafi. Tu atusi o le tasi John Gelter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. Ale malai valele. Eveni Pacific New Zealand Store. A fio mai loa Samoa. Le Decor Cakes. Ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whaitutoa. Ma tautua I whaipoiponga, aso soifua, whauunga, ma so o se whaamoemoe. O keke uma, e tuu whaitasia ma le whaamahoni. Mātou te au na atu I au mana o ngā whaapitoa. A wāli tu ai ngā keke molo whaamoemoe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia. E le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai I le Decor Cakes, se fulu wha Queen Street, o Tahu, pe vili mai I le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. Talofa Samoa, whaalau I loa whaapitoa I le ai se tutongi. Whaia fuale sia kino o lo fale pe fia leo whae ua iai nei I lunga o le maketi. Mala au mai mo lea au nanga I le masina o Julai. E tuina lo sua whai tutono le sei, e te ona manu malo ai I le se fulu afe tāla. Le lei lava le malamalama I le tūlanga o lo o iai lo maota. Vala au nei Taralina Samoa Johansson, Professionals Real Estate I Papatoetoe, telefoni o luatasi o fitu toluiva fitu tolu. O luatasi o fitu toluiva fitu tolu. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whatalofa fo ia te oe mwhai o na whatasi mai tatu por kalame o le areto le ola ia ile nei fo iaso malo lava le soifua manuia. O le Roma te tolu fai upe luas fultolu le fai tau maasani lava e whapea a wā uanga sala tangata umalava ma ua leo o I le vi inga mai le atua. A o le upu le iaso e whapea e tā ua lou io ina o oe o le tangata angasala. E tā ua tele lou talitonu ina malo ioi le mele nei o oe o le tangata angasala. A wafo ila, a whai e te le talia ina mai o ina le mele na e luna winga e te le mo mia la se whaola I lo olanga. E il tala le tasilo matua na u whai tau whapea. So se tangata whai mai, o tangata o lo tumu ai se ori. O tangata ia, tangata fo ie sao, tangata sao. Ele io ina lava e ilatou e se ilatou wa ilole ke lo tangata e isi tangata ele fia se fai mai ia o ie sa o ie akoko se lau paseng sa fe merkala lo mtuale o tangata ngai kumu e se oli o tangata fa pena aka e masani o la toa tala wa usa o we amikom o we ke le pei o ai
o kele ia o kele pa o kele te tele titi o kele ia sa ele sta sia so sa fa ela wa nga sa fa nga sa ele sia ka le sia so wa o le vala ia a te lo fa ile nga sa fa ia o nga se ngata matua ele menga ke uma ko fo il mele fa ku nga sala tanga uma fa ku ia wa fa ma ni anga le nei ia fa ia le mako open discussion matangata fa wa fa ma ni anga le nei tato umokanga kanga sala wa ele ai se ka ko ele ko kala kiki ya sola titi ya fa o fa ko le mako sen ya wa fa ngai se ilunga lima tangata ele ko kala kiki ele o langa kalungor so okay ele ele ngoli mo le fa fini okay lo fa fini ya fing venga mi le ya wa pesong kama ya sa fa fi au e pesa ya ele numero fini mo ia o fa ko le so e ke le te le ke le yang sala mai Iya, kele kau kalau kiki foi vaku mai, iya, orang aku le pe oh ya, aku le masih ya, mas parti mo alo que ma fa pe, que eu fo pe le siang sala, o aro le ko fa aku le, ai se aso ali na, sasai o lu tama, ma coisa so, sasai o lu tama por lu kingari, ya, ai la wang alo ya, lang kala le fa, que fe ma io, sasa fa fia, ai se mai. Yep, kau sepu foi le vai les kai mi. Ia vai le ngai fe mengi kile yang salah mata ngata. Kelo la mo oi foi le asul ngai ka ua lo yoina o lo tu langa sala. Awa le mea le nga mafu nga tonu nga sawa Yesu ona ua le mafai le tu la fono. Kula fono foi le nga mai le tu kai tangata ia o le atoto. Ua le mafai le tu la fono. Ona ta ina tangata. Ile standard lea ya pole ato toa lea ngafai mai le tu ka ngo o ele ai se singo o ia ile ka mo fai ka sikula fongo o lea foi la mo o ile asul nei e mafuai o nga e mo mia le li faola o Yesu ilo wolang awa o oe ma o le tangata sala le foi merkara ku spaia wa nga sala tangata umalawa ma ua le o ile vi inga mai le tua ai ole mea lofa fo i fua le tua mo le tanga sala e ala lea ia ke riso Yesu ole a mio tonu le tua fai mai lunga ko mata pule anta tu fai tau po fai po tasi ma le lua wa fa alia mai le a mio tonu le tua ole fa tua le ia Yesu ai le ole kula fongo no wenga ole a mio kong ele ko fa lango i se me ke le ke faia ai lo ka ma fai lo ma lo se ka kula fongo ai fa lango i lo fatu tua i le alo le tua nga maliu mo oe o le kaimi ke fa ku ia i lo na maliu mo lo na tu mo a sala ta ua me konguinga oe e vave ke le nga ma ako koa le mele na mo oe le tua fa fitai le ta amwa mi tunuina i ma tanga sala ona ua e maliu mo i ma i ia lo suafa Yesu amen.
lo vepese o le hallelujahs o le pese o whai goi nawa wanga sala o tōlunga joile polkalamena o le lui tau mo oe mau ia le ai o le awento leo lai le rivai o le Aoauli mole o tuelenga ka whaatai e le sunga le whiwhi au ia pasta la whai le kopa o le Assembly of God I lanu I savai e le nganto le polkalame le so ia o le neiva ia so anto maru ia le anga antu I le la waina o le na upu fola I le whai o le neiva ia so ia toi fisi le whai iai I le wha o wina o le polkalame le vai so asau toi se fulu 5 minute o le tale o le itula e lua Whaasilsilanga tā ua. Wa tau nui whanua o lo fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I Aoauli nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store a fio mai loa Samoa. E fia le fo SJC valuala mauso malisi e whailo antulana sa ilinga se leni e tawala I le wakafoni o le awhaia le astona I aso 5 Julai I le Barry Curtis Park I Flatbush. E vala au whaaloalo tua I a inga mawo o mawhtanga ala umua ese ai maisalo tantu a inga malisi tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao mo le whailo aina o le fitu 5 tausanga o le kolisi o sangato Iosefo. Whapea le whaaua wina o le polokalame o skola sipi mo a onga felela malisi le rei tausanga o le sini au tu o le fitu 5 tausanga o le sulu o le wha moe mo le kolisi o sanganto Iosefo malisi e ua mo mia e le tantou lau mua loa au so swani tu lai mai an tantou ngā lulue masava vali whaatasi le rei wha moe tā ua a wale atina ina ma le wha le leia o sanganto Iosefo wa vanoa pe pai whaatino ai lau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu ma mangele pe fsota I mai sui o le komiti I le ovalu se lau o tasi ono o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha whamaruia le tua I lau anga le lei ma ia maruia tele le whamaratuina o lo fitu 5 tausanga sanga to Iosefo a o tātou folau I teimi whaingatā o le soifuanga o le ka for you o le afiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo I le teimi nei o lo o maua le SUV a mata mai le vanu se fulu tana I le vaiaso Ki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te feso swani atu ia te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono valu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono valu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi mai vatolu. Radio Samoa. Tasi lima I tu. Le wa jois fulu minuto tala le tula e lua I le divang o la Aoauli le wina tu tātou telefo I le ngata sa moe pe on tupeta mai le vang o telefo o nisi le o tātou whaalinga e ma whaasilsilanga fo le utolu mai le ofisa o le Radio Samoa wa le longa puia li o lo topa ia ma lo o toma malu fo inisi o wha moe Ola va pele ona fatolu ina I langa ia tu I le fai unga o le nei fo I vaiaso. Ia e toi fatalo fatu e le nei vango le Aoauli pa feo le toi maua mai e le tātou tautua ia ma lo lava le fai o le faiva ma lo le o le sai ma lo le tawa tai. O le tusi o le vau filifili ma le tusi o le songa. A wade ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fatasi ma le lo minga o le vau filifili e mawai fatu penga o sa moi sifo tutuila ma manua. O nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o la matafa i o la matai. E le whainga o whaala vlawe pe o whai poiponga ma liu le o si o singa o ainga whesila whainga o paolo o si I whaalo alo
whaalangingo e kālesia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga. E nā o le fitu se folu tala le tau. Nā o le ofiso le Radio Samoa le tolu pā tolu ono Hobble Avenue Marukau e maua tuai saulo minga. Morisi whaamtalanga wala wane le tānto ofisa i teimi whainga aruenga e le lua ono lua tasi lima iwa tolu. Lua ono lua tasi lima iwa tolu pe tangi iane. E lunga o le tātou penga ta whai langi o le shop radiosamoa.co.nz shop radiosamoa.co.nz e whai mai ei sau oka whawhitai. O le isi a tātou whaalinga sui langolango le fast mo sa whanta numera tasi loto whanga. E whaasisila tuma le whaalo le tele o le a whaielefon taranga sui langolango uma a le fast mo le tu malo sa whata numera tasi. Ia po sa whata tasi au fianga o sa la mumu sa napu sa tawa ma loto whanga. O wha moe whaiele so sa asau nei le aso ono iulai lua whilo lima i le tulai whai le fiafi o le no whanga whaiai o le moto Samoa i le tasi fantasi beta drive i mangele whaapsanga i male taulanga whaatau. E talo tuai le ava i le ava tele i tupu mai e mawhale upolu paolo mangafa ma tama whanau si o tātou i tūma lo whaapalota o sa whatatasi. Tātou te awai whaatasi ai, e so alau pule ai so tātou sao, mo le fsosoni mo le tātou sui whaaulioli, le fionga ia anapu seve tei fui mono, o lo tapena, mo le whainga pālota o lo manei. O le telo lima e mama ai se venga, ia tātou whilo i eileanga le nei o le tātou atua, e morisi whaamtalanga, whaapso te iane i alau vi a Sarah, i le olua lua, tolu o ono, lua tasi fitu. Olua lua, tolu o ono lua tasi fitu va taimo le whaalo tele sui o komiti mo anapu seve tei fui maono. O le isi an tātou wha silsilanga mawhutanga le ainga o te vanga ma whale loa. E talo atu ma le nganga whaalon tele i le pa ia ma le mamalu o le tātou ainga i ona whale tama uma. O le atoi whaatoro ina le isi an tātou mawhutanga i le asa uomo nei, le asa ono i ulai le afo le lua i le Aoauli, pia mai asa uni ngā lotu le hall a le metotisi i St. Paul i Otara. O le e talo atua i le pa ia o le tātou ainga, i a tapena wha le lei mailau teitai, a wā le tātou wha malostino i le aso. E whaiala nei wha silsilanga ma le wha aloan te le lava, sainia e tinifu tanielu tofi lau fili, ala i moana whireti, va e lua te vanga, tupai whale fitu, ma misi keresoma, mo ta mao le ainga whaafitai, o le maaputanga da, le ainga o te vanga, ma whale loa. O le isi an tātou whaasilsilanga mo le maafutanga, alo mo tama whanau i whale toi i santu paitea. Ma tau te whaatulu watu Samoa i lau whaafonga a o le nei whaasilsilanga e whaasino tonu le i le mawhutanga alo mo tama whanau uma a le tātou ainga i whale toi i santu paitea. O lo lalama papa au i so seitua au kilani nei e whaapea. Tanuai o lea ua whai wina mo le manuia le tātou ngā luenga i si o tātou ainga i Samoa o lea te tano atuai le tātou mawhutanga. O le awha tonu ina o tātou wha moe i le stone nei i le tulai tasi i le Aoauli. O le no whanga masani o le Valu Lane Road i Weymouth i Manurewa. O le awha tonu ina i lo tātou wha moe. Te talo atuai mo le wha lo tele tātou wha manolosi au o le wha vai a wale tāparaina o le tātou malanga i Samoa. Morisi wha mtalanga wala wane i le olua tasi o valu wha o iwa fitu valu. Olua tasi o valu wha o iwa fitu valu. Po le olua tasi lua o nolua iwa fitu o tolu. Olua tasi lua o nolua iwa fitu o tolu. Wha mtangelo se nia le nei wha silsilanga e asianta nu o sala malau tafi sinapati te fono le maafutanga e alo matama whanau i whale toi i santu paitea. O le isi an tātou whaasilsilanga mo le tūmalo o si umu ua malama i ulu manu le fitu te whaitoa
Solungi ai pa ia o Samoa ai te tala vaito oa. Ua tala leo maalia se unga wa e malo faiva sa halo iai le pa ia o Samoa. Tu u li o malefale lua o tu la fale. O taile uo malefale tolu. O se fa fitaile o se fa malo ia Samoa atoa. O wom Paulo mangafa maftanga nanga le leilo manto fa moi. Fa mai so o fa ola e leite auro po se a rio. Na le soa fo le li manto te fa pe atuai. Fa fitai sanga yane manu o le toi fa tumu ai ngau ona o lo o to wanga le lei. Fa pito se fa fitai no man e so manto ngafa tau i le langi la ufionga fonti sa nele Yosefu. Male pa ia o a inga na lua wa o tau le wha ngalo a fia i lona vau le tina pele o Maria Yosefu sa ngā lulua i si umu o lo o lango mau i mantawhala o le malaya fia o ai tapsalaia wha taile anga le lei le maftanga a le eva ma le koko malongo i tino mantangi le lei wha teitele le pa ia o lo tātou i tū malo wala au wha alo tuai e fia whai tātou fono i la stona i neia so limo iulai i li tūlai whai le fiafi sa i le ei nisi e malanga i Samoa mo moli le masui lea na maua e le mana o miele tupe e whainsi la poa ne i mau ai le lo matua o lo iei nisi o lo tātou maftanga e malanga le konfere nisi le vai sfo ai afi fia mai tātou so ala pule ia pe fina ngalo e oso tū ai no nofo uma utou tātou whilo iai le asto nai wha te tele o la utou o ona ia tū o tala pā tulapo olo e te maua i le o lua fitu lua ono iwa fitu wha lua ono o lua fitu lua ono iwa fitu wha lua ono po le se fulu lima Emery Avenue i Mangele. Male fa silsilanga muli whailoa inga male whaipule ia te anau tu yono. Ua papai nei le fua ma ua papale ina ua te tele tongatu. Ua longo i longo a le tapisa le laua manu. A ua pepe le tau mono ula e peo le fatalenga i le mali toa. Ua tō manu i le nātou sanga i le sa ilinga ma lo. Mo le toi whafu i mai o le sitini New Zealand mo Samoa sa soifua. I le vaitau le awhiu se lau lua whaanga i le awhiu se lau whavalu a o pu lea Samoa i New Zealand. A le awa pia le whanga o Aotearoa i tupu mai. Fa le toa matausi ua manuia le sitini New Zealand. Ma ua alalo nei au kilani. O le ala leo le la ngāo so mātou leo. E vala au wha aloalo tuailo o tau paia. O le awhaia le tātou wha singa i le asanga fua le vai asfau a Sofito Iulai. E le Manurewa Sports Centre, Mountford Park, tasi valo o Weymouth Road i Manurewa. Mai le se fulu le tai au a ngā i le tasi le Aoauli. A fifioma tala au maise i o tātou whiloai. Lulu lima mfatalo fa malesunga i le li whaipule ia te anau tu yono o se awanoa i le au maua e pua e iso o tauanta male whaipule ai meise o toa santu lai mo Samoa e manatua i le tala ia na whanua e ngase toa ai o la pule morisi whaamtalanga whao so te iane ia le Asa Foundation i le olua tasi yono tasi valu o whalua olua tasi yono tasi valu o whalua e wala vani si whaamtalanga o le tātou whilo ingana i le vai sa fau i le lofa malanga le leo le tātou tapa ausili i ngā. Nisi nao tātou whaalinga lau tonu mai le nei vāngo le Aoauli i na ua toi lua mido tonu tāle o le tula e lua tāle lua tala i rei whanua la ngana Samoa ta pena mai leo lua i li Aisha Hooch malawainga o telefon. Ngai po bi ma
kama e kilunga e lalo te work nga kama sole resiko si aki uka ile maumanga lalo unga ide fare angala ufikara e esea ule maumanga e maila ikama ule ngei au manga sole e mailo ile uima ya madele pala e mu madebe asa le la oso e gele ma sole yanga de sole kama e fama ikuile oso e kawile le ma so ope e akale fama ifika ikingo bisa asa kama ipe pala ase yo fama kala le winga olenge kala kukusa ole ofisa ma uile maumanga au onga filiva ama mawa bangu yanga e ngakalo kima uma e ula pele ko anga ole olanga ese una lava tangata kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko si akiuka ile maumanga alo unga ile fare angala ufikara esea ule maumanga e maila ikama ule ngei au manga sole e mailo ile uima yama ufisa pe faima umanga kausi ainga pe ola maka ase koeta E toi whātalo whātu I lau whaafonga anga le nei tū la o le aso ai alo maia o se whaapoponga le nei o tātou tala whau mai lo Radio Samoa. I tala o to mua, au whaasolo ai lo I longa ma whaatala noanga le māloa tu sai ma se pili o whemalanga inga po le Immigration Bill. O le uwha ailo le mālo se tasi o lātou fuafuanga I lalo o le nei pili. O le fuafuanga lo anga I tonu lea I le whaatino ai o se awale mātai tu I nai tangata po asylum seekers I te tono o Aotearoa. E whaanga ai au wala ofiso ta inga tele vavave, electronic monitoring, e ala I se ankle monitor. Ele ngata ina whaia mo e o lo o ulfale mai I New Zealand ona o whaafita Aouli I atu nuu na ola e ai. E manatu e whaanga mo e o I te tono le atu nuu le taiminei, ai wa afia ini tūlanga maare ale, po whaafita Aouli tau le tūlafono, ma o le atu e ti poti. I se reporti ma le te o whaava maloa New Zealand whaapea nisi o ofisa o whaasalalau. Na whaamanino ai le tamaitai min stau whamalanga inga ia Erica Stanford le nei fuafanga. Whaapea, o le aavea lea ma whizo sani tele mō ngā ruenga whaatino a le ofiso whamalanga inga, I le vaaya ma le mātai tūina le leo tangata o lo o mautinoa, e a awhia ni soli ngā tū la fono e au noa ma le tau whia. I le taimi nei o lo ilo e se whaamasino ia vaenga uma, pe tala whiaunga fuafanga o le whaia o se electronic monitoring, po le tau whia ai o le tangata I lalo vaenga mo se taimi. Whamanino le tamaitai min star, I whaamaumaunga lava ia e na o le 5 tangata o asylum seekers, e toi whaafoi I o lato wātu no, mai le se lau tolu se fulu o tangata nu I New Zealand, e toi tipoti I to tono le tausanga, ma ele o mata upu uma o le awhaatino ai ni ankle monitors. I le whaalawilo ai le mtanga luenga o whamalanga inga o le nei fuafuanga, wa whaailoa le whaatonu silo le whaalaputuputonga o le Asylum Seekers Support Trust ya Dawit Ashak, lona le langolango ino o le tūlanga. Tā ua, wa matua I maua lalo tele le tu ainga fuafuanga, o se vaenga wa iamanatu, wa whaalea o ngā ina le tamali anga o le tangata. Mawe reporti o le tasi le nei o vaenga lo ilo nei, whaatasi ai ma le ilo ino o osfa inga I maota malawa o ainga I le vaveao, po le vaenga o taua o Dawn Raids. Ua talo sangaina nei e leo le fisoswani mai le mamalu lau telo le atu no, I ni whaamtalanga e tu saima se mta upu o lo suesueina I le taimi nei. O le mta upu whamauina o lo a awhia e se alu toto o se tamateine tolu masina le matua. I ripoti mai le teo whaava maloa New Zealand na whaailo ai le saatini sinia, o se leo sue whaapitoa, ya Detective Senior Sergeant Steve Westcott, o le aso tofi o le aso sifuma le whao uni, na longo I nā tuwailo lanto o ofisa, e le matanga luengo le soifua maloloina, I leo atu wai o se ainga mai Hutt Valley, e avatu se pepe tolu masina mo tonga fitinga, whaamanino ai a awhianga I le aao po le 5 o sia alu toto, whaapea e ngaulona 5. Whailo fo I le whaatino ai o suesu engana mauai, e le na o le pau leo o se a awhianga o lea pepe, whamauina e iai nisi o vaenga o lona tino o lo o a awhia. Ma oni manuanga o fisilingi ai e leo tūlanga o mafuanga, wa a awhia e le pepe I manuanga tū ngā. Ta ua leo e masalo mia e leo ni manuanga na alia e mai I se whaalavlavi po se accident. Ae o ni manua na maua mai I se whaatinonga a se isi tangata. Ua tarsanga ai la so o se tasi lava e si la fia se whaamtalanga e winga I le neimata upu I ne e whaafsota I atulo lato o ofisa
i le numero tasi o 5. Inisio tala o whamaonia mai nei le mōli ai o ni tūpulanga tala vau. E awhi ai ma se tā mai titi se furu tasi tau sanga le matua. O no ni mata opuna awhi ai i whai tū o Dunedin. Lipo tia mai na ngā o ia i la tau nei e toa whāse ta avale i lona i tu ai ngole Master Demio mai le no whanga wa ta ua le opo i mātu o Dunedin. Ta ua le sātini sini o lo nafa ma lea mata upu ia Anthony Bond na maa ua whaamtalanga i lea lava ta avale o lo whao ngā se tu u ngā ta avale i luma e o se whale pamu pensini i Anderson Bay Road pe toi lua se fulu minute i leitu la se fulu i le tai au nei. Na whapenao na maua atu e leo na whaatino sa lato petolo i lea vaenga i Victoria Street. Ma na whaamawina o se tamaita i se fulu 5 tau sanga le matua na tau aveina le ta avale. Ma ni tamaita i talavou se to o lua e ta i se fulu ono tau sanga le mātutua. Ma le tamaititi e se fulu tasi tau sanga le matua o lo i tono le ta avale. Ta wana ngā o ia fo i lato nei se isi ta avale i lona i tu aingo le Master Familia. Ma whaatino ai foi tu u ngā ta avale i Aoauli o le asu tofi po le toe se fulu minute i le tu la tolu i Aoauli. Ma e whaamawina o molia umane i lato i le tu la fono. Ma o le tamaita i se fulu 5 tau sanga na tau aveina le ta avale ua molia ne i molianga e lua. O le ave whaasore tu la fono ai o se ta avale. Ma le mlua molianga o le ngaoi. Ta ua foi le mawalunga ai o le fuana o iai le whaasoa ava o lea tala vau. Ina ua whaatino ngai o inga a leo o le whaafeula ai le paluni po le breathalyzer. O le asonga fua o lo fua tula iai luma o le whaamsinonga mo tupulanga tala vau po le Youth Court of Dunedin ai ua tu inatu nei le isi to atolu i le Youth Aid. Ma i tala mulimuli ua whaalia e sui o vaenga au po o fita tau a New Zealand. Le New Zealand Army, lo lata o fia tele le mawai o lo lata wāwanoa i se tasio tau vanga na whaatau taia ma tu whaatasia ele vaenga au a fiti i se taimi ua sola. O le nei tau vanga ua ta o le Fiji Military Force Skill at Arms Competition. Ma na mawai le avanoa New Zealand. Le lata o vaenga au ua ta o le Victor Company 1st Battalion Royal New Zealand Infantry Regiment. Mai tu sai ma whaamtalanga i lunga o penga te whailangi le New Zealand Army na whaamanino ai o le nei whaatasingo se po kalamia fiti. E sanga whaamausali ai whaatinonga o ngā luenga fita. Ai maisore ngā lulue oea i ai o fita mai atunu e lua. I whaamtalanga na mawai le whaafetai e sui le vaenga au o New Zealand fiti mo le whaatautai ai o lea whaatasinga mātango fie. Whamawina o le nei whaatasinga tele o se pōkalamina whaatautaia e sa afi ma manatua ai se tasio fita le malo fiti. E suafa ia Corporal Suka nei valo VC. O se alo o lea atunu na matua i laua lunga na tau mawhainga. E peo na whamawina i tala whaasoropito lo na tau mawhai e whaasawina mai nisio ana au uso na lawewea i le taua. I le tau sangatasi i whawha. E pe ona ia au na matautua ai tu tono le atunu o Solomona. I le taunu unga o le nei tau vanga na sola mai ai le vaenga au po o fita New Zealand ma le manu malo. E pe ona mawai e le Victor Company le whailonga le Top Shot, Top Individual i le tupa o lii ma le Top Team. Whamawina fo i le awai atu o le vaenga aua Ausitalia, le vaenga o le Australian 8th and 9th Battalion Royal Australian Regiment i le whatasinga ta aua. O tatau telefon nā mo le nei tū la o le Aoauli whaaftai whaafonga mai tau whaasoifua. Tasi lingoi watu, amo.
sui whewhiloi le nei vahengo la Aoauli taitolo moi iau ngā ruenga tutu ma whaiva lo whilima. O la tilanga ka whautai le whionga ia leurua i ali Aisha Hutsmoa tātou telefon i linga ngana Samoa. Sfulu whamara pa mirute o te ai nei le tu la he lua.
nga sui filo i o le rivahenga o le Aoauli te toloina o e ngā luenga tā whaonga e mafufuanga pe o le masria i tātuanga i atu i le tūlanga pe o le ita alonga o le whainga o le riva ia so i le tamarasanga o le laka piliki i o e telefo tātou ia o le tāpu i le no whainga o nisi o tātou au e pe o le tā aloa i au se tā lia o le poana ni le sauri mai ele au malo si le bulldogs o le bulldogs le temile nei o lo o tula i mai le tūlanga lua i le wha tūlanga nei o au e sfulma le fitu i le tamarasanga lea o le fo NRL lua afe lua lima o le au la le bulldogs le la ftau i nei ma le Broncos o le tūlanga lima i le teimi nei i le vai aso lona se fulu malavan nea ua tātu iai ia e lus fulma le fitu vai aso e whanga solo ai o le tamarasanga leo le State of Origin i le tau se fulula i le poa na nei Bulldogs mo le Broncos o le fiafia tai au ia leo la ftau i ma le Raiders le numero tasi ma le Dragons o le Dragons o lo tu se fuluma le tasi i le teimi nei a foriva le poa tai au le Cowboys ma le Melbourne Storm ia on tātou o ntuile le aso sa tau le whai le fiafi leo le ftau i le Roosters ma le Tigers ma le ta'along mulmuli leo le aftau i le si Eagles ma le la piti i le 5 minute te ai le tulai ono i le fiafi lea o le aso sa aso nei o le 5 minute te ai le fitu i le fiafi o le so tona poa tai au ia leo o le atali malo i le ta'along momua le au le peleki New Zealand i le au malosi masi mai farani ia o le na vai sau tua fa mtalanga pa me le o le au numero tasi le farani ia po le ana va male ana va me o kui o le aula kapi o le aula kapi ia a fa ia ingala ia wa paulava na paua siona po ia o le ale mo wa ko inga le vo le ta aloa ia au ia tunu i fafo pe ta alona le aula farani ia mala wa le leona o ia min le aula le break le wa mai ona fa i lo mai i le aso ana na ia wila ia ka ko wonsa ia si fa kati Kora whapi i le ta ano le alo Samoa le sunga ia Rico Ioan le wase e le tūlanga o le wingi numero sfulma le tasi i le pōle a antai au.
vivianga sui fefiloi o le rivanga o la Aoauli mai a DJ JR ina ua luse fulu ma le fitu minute o te nile i tulai lua ma lo la vale au solo ma lo si sila ma lo le whaato tope a feo reinti lunga la tele ma lo fo ila ngā lue pe a feo nai te whainga luenga lia so for reile stemio luma o na anga yentu le tanto pula kalame i Samoa o tasi meile fionga ya lilu ma yava maina vai. E te le mai loa le taimi o sai se lo longa. O e sauni. Aua e te whaatali se te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha maule le ilalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te tepena ai i le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavilavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavilavi wha le nātura. Tanga i ane le aucklandemergency.gov.nz/floods mo nisi whaamtalanga. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa e ala i le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaonga ina mo aso ta ua whailonga ina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Avia maua sosa, omega ka, iana loi moa, omega ka, tabale tau mofie, omega ka, fili mai loi le omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, omega ka. Malole keisi le omega ka. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau ona lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Radio Samoa. Taslima e watolu. Amo. Shake it. Charlie man. I say Polo, what's up? Você que é my brother. Kako will fadi della so fa nga make la mai lau kama manga ya tawi ale ai masikumbe ile kama alufua iko kongu kanu waile alufa ile kumbe ai ole mafukanga ba ilo iko kongu vale alole sasa ua ingo mele nguku ole tawa musu wa kuiai ai fia ula vale fai mai o yele ai o sipanga nena heba waselo wangalenga ukako ula vai koe fasiela e afema ponis lai soli ele mala Oh,
Sauka sisiva Sama hui kwa chimola kwa Ina cosa suena ra Ina cosa suena ra Scooby-Doo papa Yeah boom 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 Yeah boom 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 Ina cosa suena ra Ina cosa suena ra Scooby-Doo papa Yeah boom 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 Yeah boom 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 Yeah boom 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 Ina cosa suena ra Scooby-Doo papa Yeah boom 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 Yeah boom 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 Yeah boom 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 DJ Hey Follow my
Fianga mai SJ Paulo Matou whanga me ke ma DJ Dane Marisi o tātou wha a fianga sui whiwhi loi e pe o rei wha whanga me ke le ni vaengo le Aoauli nei o le Asfarele a so wha o le rima sino i o lai lua fe lua rima e whiwhilanga ngai toi wha talo wha tuai i lau mai mo malau wha whanga anga le ni fo i vaengo le Aoauli e pe o rau tāu stay mi ua tūna o le na tali se tātou wavanoa ia pe maus tātou li poti la so mai le sui o le tātou wana leo o longa lue mai Samoa le fionga ia lilo mai ava mai na vai. Ia po afo ini me fau e au ona si la fiama li po ti mai. Ia mo lo si la fiama lo tanto i lo antu e lengan tai nei New Zealand. Ia va pe fo ia tru mau lo mau mai le tautua fa wau ale tanto ala leo le radio Samoa tasi lima iva tolu a mo. Fiela le nganga li vai ngolas o le wa mo le tanto felo inga masani. Ia mo le fionga ia lilo mai ava va talavantu lilo malo le ngalue. Ia malo fo ilo nsai e ui lava o le Asfarele nei. Ya le na la vai tanga lui puna wa le longo puili o le tātou tru e le nganta i Samoa e whape fo i e lalanga tō malo ngalu Ia, tala Fofogamua whamalo fo i lau tō whāro tūlai mai le tātou po kalame le nei vaenga o le Aoauli ia i nei Samoa ia o lua tō e se fulu minute tala wha i nei ia ai whataro whatu fo i se tātou atunu o lo o tali fo i se tātou po kalame ia ma se fsota inga ia leo mafu aile nei feiro inga nei aso ia ona o lea sale ia se tapo kalamia nafi so le ta special la nei mo le Asfarele ia wa fo ia nisi o me lo tupu se tato tunu mo le sila fia Samoa lo alalam papa au ia tunu ma lo le soifo manuia ma lo sai ma lo tawanta ia lilo ai tantele ila aloa i le tulanga pe o de inisi o mata upu e pe ona e pisia i le so o le son nafile na ma wala tala e tangulungai ma tapuni ai a tatu la fo ielen te tala. A wale le stala mo ilanto e anga va i le whainga panuta lea i le whai unga le masino a kuso. Pita i le whawhantala le na ma wale te hauna leila. Te le lope wha mauni e pe a li luia. O le na whamena toi wha wau ma toi te tala ina i ala tatu Jimmy nai tona i mato. E wha wau i le stala i le so. O le stulanga i sau mai tau. I le tūlanga e whamau ni e pele e whamaluma. Ia o te iloa e sa o le tala nana e maua. E sa o le manu leana i atu. Ia o lea e wa aia fo i o lea e whanga solo lava o no le tilo e to tele o le pa ia mani malu se tātou o tunu. A tonu o se taimi o na mawala se tātou whaatala noanga ma le fionga i a tole a fuatu i a whelolo John Stanley. Ia au le taimi nei, ia o lea o lae mātou te maitau atu, ia o lae whanga solo ia wale o toi telefo, ia nei tangata o le pa ia mani malu se tātou atu nuu, o lo o whanga solo atu, ai o le wha umaina lava o lātou le stala, ia o na o le tūlanga foi lele, o lea pei e sāwala au mai lava ia le OEC, ia po le ofisa o le komisio whainga pālota, i le tele o māsina watu ana, Fofogamua, ia matausanga e fia ua tuana mai le paia inga e whātausanga e mawhainga e sau e kere si kala i mo lesi whainga pālot ia e peita ia ele olongo sa ia le toatele ia o le ala ua mafua ai fo ile tulanga lea ia e whaftai i le ofisa o le komisio whainga pālota tatono ale manatu ele singa luenga whainga ufi whai fo o le wha mau ia o le wha lesi talaina o tangata ia iei foi manai leo o le fale ia manai tangata e whatontonua wai o le tumutumu lea li Fofogamua ti ngā lava le tangata ata mai ai alua kua pe ia le ise mawhau se i tu lou le whafonga anga Samoa i le manatu foi na le ia vavena o iluma e mana o ai fina wa le la vai kula kapungi nge a o le ku fa for fai ko Mari ia ele foi ngofi ele tau na i le tau fai o vesi ai fo inisio o vai aso tuana ia ia no le tulanga lava nei ai fa ftai le lo fo le tua e maua se tatou felo inga ma tole foa ia ona ngelo se tatou tala mo vai aso fo ia e tu sai o le tulanga wa ia le tatou le stala mo le palota Malo fa tanga li lo yava a fo yona ma Samoa whatever no ile so ia fa tanga le filanga lo te tala fo i le fionga i le komsina ia mi se ia le ofenga wenga li lo mai so ele se nga wenga fo ngofi ia le mai tango tu fo ile le sa wa mai le valu taya ia ale o le valu le po o le iva ia on tu lava le se fulu ia le nga pati o le ofenga wenga talu waile tu mai lo mo aso le tanto ofenga palot ia o te lea mea e tupu ai le tupu mai luma o le
I le tātou pālota whaavavi. A wai, o tangata whaingaruenga, a tana noa roi tangata whaingaruenga, o lātou taimi ua ova e te tau ona te tongu. Maadira. Ia, o le tūlanga I le toe whai o facilities ia wha o popo, ia, e whaatino malawa I tupi. Ia, o le tūlanga na, I le tūlanga o le whaavavi ai o le pālota, ona o mea wata tupu le tātou atunu. Ma o se tasi whana ngā cost, I le tātou atunu e tu sai o le tūlanga wa tātou iai, Aoauli. Ia, talosia. E tatou whai fia pia mea umba. Lea e maua lea nganga o le file mu, ia manau ta inga o le fionga ia to le fua malona ofisa, ia maua I fo I lea vanua mōna I tangata ia na le mawhaio na le stala, ia e toi whaawa wai, ia ina ua mai a ona tapunia nafi. Ia, malo le taua ta ia lilo mai avau te loa ini sio vaenga na tutupu. Ile mai ai o le tāwhilo inga I le aso lua, mai le aso lulu o le aso ana nafi. Ia malau pisi le tapisi I le aso a lilo mai. Ia, o le aso, le la au whaavave atu le aso, o le I o atu le aso. Mantua la tolua na tāwhilo ai. A leo te o mai nei le mitanga luenga o leo, ai whapea mai wasa au whasiringia. I le tūlanga na wamoli ai se tasi o ali I whaipol kalame lunga le YouTube. Pea ona silafia ia le afionga ia le tofa ia fiu sikuka lomitusi whaumuina ia lea ua whapena ona mōli ai leo mōli ai leo ona e 5 tangi e whaasanga atu ia fiu I tala fo'i e tau whaaleanga e tauleanga ina ele tamali anga o se tangata defamation ia o le whaasoe sa fo'i le harassment using means of electronics. Ia, e whaonga ai la mea ia kau elektroni. Ia pe o mea whaitino fo'i e whaasala wai pe o nei ai ia tatou TV, YouTube, mamena, papena. Ia ato ai la ma insulting words. Ia insulting words ia o tala fo'i e whaaluma. So ona lafo ma tala matu ia. Ia e afia ai se tangata o morianga na le na whamanino mai e le fionga le likom sina ia te au I le po ana po ina ua o toi whasiringia mai ia ananafi ia e whatoa mawale ava noa le fionga le likom sina tali atulu ana po ia o le tūlanga la le na le ua molia na molia ai fiu whai ona molianga ai mai le 5 tangi le ua whato ai atu le ofisa o leo e 2 tangi ua whaatino ai ngā luenga na leo e mafu ai molianga na a o isi tangi e tolu o loo wha solo i eisu e ngā leo le taimi le nei lono winga a toi maua mai fo ila e se mai nisi molianga ina o lono winga la e toi whaopopo fo ila molianga o le tō whawhiu ia o le tūlanga le na le mata upu na sa o maua le tala e whaapea na ia tangata o le tātou atunu a pe ele nam laina ele tau na ina fo il tātou atunu le mata upu Fofogamua wa ulei tangata sa afia mai ai I whaasalaunga le tō whaia fiu ia ele I se tala na tu inatu ia ai ele tangata na message atu le whai unga le vai aso o te ade ia ma whai loa atu o lea wa I nei fiu ele I alwa e so ta mawhauwhag ele o tele I mawhauwhawina ona I elo manatu mōlunga ai longa fia mana o fiu e o mai Samoa nei taimi ia ai te wa maua le live la fiu wa senda ko le kangaka mata ai loa o le live mai pea o tai o se miole ofisa whamasinonga o le whamasino pea ia na la po savai ia le fai mai le live le na ia na mai fo ia no fo tele o anoa ia le tele o le tatou pisi man tau su o tatou talai e tu inatu ia ai wo te ia loa ia o le la e fa pe mai leo na molia mai le solulu po la solulu mali ia na tau fia ila ia le inga leo ia o ana na fila le tu sai mata noanga ma le fionga komsina le fia na tala anafi ia le tō whawhiu ai se I maua mai se tātou reporti ato le komsina mana mia la valo na saunua mai tu sai tūlanga umaua ia ile mita upule ia fiu ia ale la wa tawfia wa tala itua ia ai lea ia I male tu unga le fa pe e mawhaina to
au mai fo ia leo ona le ia mata upo tolu ia fo fasanga o lo fa wa se suenga ia mor si la fia ali Fofogamua Ia. a fa ulu le tangi Ia. ia ona sa ili lola ia le pe lava mau e fa mau ni ai e afangi e fa mau tu ai molianga le mo tu ina tu fa masinonga Ia. ia o lona winga la o moli o tangi e lua ia na fai mua lea la ua mautu ia ona molianga ia e tolu o defamation, harassment using means of electronics, ia male afangi, male insulting words. Lea la ua mautu ia molianga ia e tolu. Ia mo tangi e lua, alo winga la, ia tatu tele ilo pe inisi molianga e se mai molianga, itu ainga molianga ia, mai tangi tolu ia. Lono winga a umafoi la ona su e leo fa mautu mai mau, fai fa matalanga tangata ia e mamoli mau tangata ia na tangi. Ia o ina foi la o le ato e au mai e foi fiu. Ia e fai e tulanga foi lelo ta fia. Ia fai ona molianga. Ia ma fa iloa e mele wa o tupu wa tangi mele tangata fa sanga ia te ia. Ia lima tangi o lewa ia nei fa sanga to fa fiu. Lona winga e fa awau pele mata upo fiu. I ona molianga ia mai loa i fo tatou na se aso tula ia fiu ile ofisa o ile fa masinoma. Ma lo fa tanya ni no yava. Ia. O lena ma watu ya tunwele o poma le tulanga fo. Ia. O se tasi uta por kala melena ma watu fo ini fa fata. O le pe na mama fai ya le sa fo. Ale to fai ya fiu. Ele nganta o lo fionga. Ia e pe na fia tu ai misio ainga. Inisi fo mata upusali putia i lungo le tatou filo inga lava le ia li lo yava. Le nei sa no ina le nei anga yantu le official mtanga wenga leo. O fa ulu sa tangi e winga le mta upule pele. E le taimi nei le fa ulu ina sa tangi. Il mata upule ia e o le fisiringi mai o le ope o le ale e tulanga wai e ia fo yo wa fianga inisi o fa salala nga fiu e fa sanga inisi o tangata. O lo ia ia wa fianga lo ia fa tasi matau mana inisi tangata o tata watunu. Ia o tele ia o tangata o tata watunu o leona afia ai na o se vai ngai titi o le taimine ia le fa uluina sa tangi Fofogamua. E se foi lo langona e ta watu ia o to pe ia le taimie e manatu ane ia i se tulanga fa pe pa wal tulanga ia ia tu lang fele le fa marsi tu la fono e tato te line tu sa mai ia ma fa foi ai tato ngalwenga tato tunu mai loa ia le isi tangata le va ma le isi tangata ia i tu langa le ai le isi tu langa fele le se manatu tu li au puma mai ta fa moi ele nga tilo fo i tato mai itala na fai mai ia ele matango fi na fesiri mai leo ana nei ai wa pe ye le langona foi leo o tia i le toe to mana tu i me sa ai momo yai o me wo yai awa o me nei na o yai lo tangata ina wa na wa tupu mai me ia ma fai mai tala o le afianga o sio ainga o le afianga o nai o beia ona masani ai tatou Samoa e pele i tuangane ma ainga la tau whanau. O le mea lea ele mwhaiona na awesea lua. So se tangata lava e tupu ai mawhai eni tala i se ainga. O le luma lea o se ainga e le umatala e whai e awhia uma e a lona lua. O le vainga i se whanau e matutua tama wa. Tolu sifulu tau sanga o la ulu matua. Wa lua sifulu fitu tau sanga o la u tama lona lua. Ia malak whanau teini e tolu. Ai pei o le tūlanga le nā lona wha. O le tūlanga o se o tō lua. O ma ua o le ungali. A o upu ma wha matalanga. Ma mea na awe i lunga. E le matango fia lua. Ua fia atu ai ma le tūlanga whainga luenga se o tō lua i mea sai ai. O na wha upunga i mwha matalanga. I lo wa tangata. O a ue maa sani le mea whai lea Fofogamua i noa le mea wa ai ai. O te maa sani te le tūlanga lea. E le mawhai ona o ta e se mea se ivanga na se mea ua uloa e moni le mea le wheme tangata la o na utam whai le wha mana malama atu. Ai ilo ua mawhau na iai mea umani ia e o tia le loto e le naina le mea le na o iai o le mea nei na o iai Samoa a walu i mea o te wa ai tangata e tilo mai iai a tea.
E pe faia uma vainga ona e loa le ina ilo mafafau. Le talanga toa le na fai lunga o fasalanga nei. Lai manatu tangata la oi. O le mai ka ila le a leanga fai e kala ia. O mea uma na fai mai tusa pepe pelo pe a. Ua faa upu a istangata i la tau mafafau e moni. Ma tilo pe o la uva ainga nana uva ai le suinga fo ilele le tilo mai o tangata i te au. Pe e fau le lako kirikilo mai a. E foi tangata e le masani mai e te au. E pe ngawhi mālao pe foi lele le kala sua pe e ula. O na lai loa. Mea ia na ave lunga. Tusa o le tūlanga ti ngā le nā e mea uma ia na whai e au fi ai mal tō whawhiu e le na au fiu. E is tangata o lo whai ai. E mālosi ale whatua tua Fofogamua. Māri. Whatua tua i le ali i na te mawhai o na ia solo ia e sea ti ngā ma tūlanga uma whapea. Ia, e mafua ai ona mātou whaasalau ma whai e pēr ninga ringa. So e awhi e se tūlanga ma se taimi o whaapea o wa ai se whaasalaunga o whai mai a te au ona o moele le pōna wala ele whapea o kia i wala vale mea wai tele mea na o mai a te au. Iwe nai la unga ringa whai mai lau tō lua. Ku un mea ngā ungi e koe alwe whai. Ioi, na o mai a tala ia. Ai ole tūlanga le nā tā ua o le alofa o le atua. O nā ata moe le pō, o le nata mawhatia ma lota wa ai ai mea uma nei, ma le mawewesi, ma mea uma le maa ainga. Ai a tāla e tai au, e tupu pēr le wha moe moe e fianga lue ai, a wānanga luenga nei, o le tūlanga la le nā tā ua, ai, e tātou te tuli mata ia pēr ia le tō wha fiu, e le o se isi fiu. Ia manatua le Fofogamua le tala lea, e le o se isi fiu ia tātou uma. Māri. I le tātou soifuanga whaakerisiano o fiu foi o se tuangane o se uso. Ia o lona se foi, ia le ala wha sa o mai el tūla fondo. Ai mo le tātou lawa porkalami, i le tāo fia ai mea le tātou te whaia. Mo le sila fia le tātou tunu. O le tūlanga lana ni tāo po tau wha fiu. O le awa o whapena o na iai le tūlanga lewa mo i leo i tangi e lima. Lua tangi e wa whai e mo lianga leo al tolu la whanga solo ia su e ngā leo. Ia e tu sai fo i o mata upu i o whaasangsanga tu tō whawhiu tala e le tala whia ngai wa i whai e wa awhia e tamali anga o nisi o tangata o tātou atu no. Malo whaptaia lelo mai hafa. Tono lena tali umale tātou atu i la ngona o le tinga. Ia male vale alofa antu ia te oi. Ia po lau o fionga fa pe fo ia siuto lua si o lua whanau ma a i ngā ngalua. Ia e wha mano le lo toto, e le whaingo fia mo ta upu wha pene. Ia a tonu i se temi. Ia wao lau sili leo tano whanei maa uli le maia. Mai mea u mai ana ngi ngai lunga. E pei ona ta ua e le tō whai a fiu. O le a le mafua anga. Ua e maua le lo tō wha maa ngalo, pe o le te wha tali se iai se temi se iai se aso. Ona futua wha ulu leo lautang. E o mai te mine o lautala moni a le whati a o e Fofogamua le whafonga Samoa o ke le whimanga o e wha ausa ukangi a fiu. Moni a lautala le whati a oi. Lasa mafua anga li lumeo. I lo umalam lam anga o au ia. A whaiele moni ni upu a fiu, a whaiele moni whasan launga ia. O te le whimana o fua o te whaonga ina fua. Lua. I lo ua tangata. A whailaua iai tangata wa. Wa whaasanga lato tangi a fiu, wa ia lato moli anga whaasanga ti a fiu. Lava i ngā i lo manatu. Ina ia whai mawa onga. O te leo mana o e whai se mea e tinga, e o ai tangata la e whaalua i lo tinga. O leo ti tinga ai, pēa o vai pēa i tūlanga ia. Ai ia whai masea o onga mo le tātou o tunu. I le wha pēa e te fia la lafo i leisi. Ai e saula mai expect e te maua pēr whamangalonga le ai. E ai le whaasa onga male o onga e tau ona maua. O le tūlanga fo i a tātou tūla whonu. E uma fiu ma vai angi. E kūla i a tūla whonu a Samoa e le vai. O le tūlanga na e tā uai. Le tau wha pēr se la mea la iona awetangi. Ai lo watangata. E lai masa uanganga e malama le leilo ainga i a tau. E le ai mase taimi, e ngā alo wa aia mo ti ngā, ma tele mai tala alo a inga ma lo tō lua ia tia, o le isa unga luenga o whai mea. E iai le nganga fia o mai pēa le atua e online na pēa ia so uma.
e whaakepa e sei oe le ali I mai mea ki ngā ma o ngai ina ua o mai nei le ofisa leo leo pe e kongi ma mai mea uma nei ina ua whaila utala le ofisa leo nei ia ai e au mai e sawa o nuu e pe o ia upu Fofogamua Lielo. Samoa lava ia e le ini mea whaapea nei ila o lava mai tau a uia e o le tūlanga whailele wa tātou nau tele I le ia ua le vaai le upenga o tātou manatu ane o le monge e oso ma wasia whamatalanga I manatu loa e whaleanga e le mawhauwhau ia e iai fo ili langona o le tangata la e iai fo lona langona ia o le fo yo mai ata watonu e fo inisi o whaasalango whatu tātou media o loa afia ina isi tangata I tātou whaasalango e tusa ia o te tatalo I le atua I o atu lona mawhanawhana I loto mo I la tau e mawhatia wa ele whaingo fia le langona e a fianga o ainga o tua ngane e tate alofa wai mama na I tama I tiro tangata e whaasino mia fo I la tau e o fo ia ma tau e o isi o whanau ia ai o le malama o le atua e pei o le au le ali o Fofogamua le upu pei o le ao o le malama o le atua e au mai pea I so uma e nate e whaamalama ina e o tātou mawhauwhaunga whaia e o loo manatu lea e le isa utangi whaasanga e a fiu paftai I le ali e o loo tātonunga nai o mai taimine nei watu ia te o mai kaimingi I le isa o mawhauwhau e a utangi e a fiu ia o loo tali na Fofogamua Malole toa lilo ia. Ia atono le to tele le malole atono ule mafuta mai lunga o penga te whailangi le reitei. Sa ile expectation fo ile le e se so whiranga no I whaalia le ni whaingo lau. Ia wha malole le onusa. Ia malo fo ile whale ile atua o le so whiranga loa lilo mai. E suinga malia I fo ile neia mata upu. Ai lau fasi foi taule no tau maua tuane. A tonu e a vea ma o inga ia I la tō lo whaia pia nei tū maanga matanga. I lunga o pia mga lunga lole. I so whira ngalo a lino mai apo. Nara mafuanga wale ina wha pia tangata o le tātu o tunu. Ai pia ona e sauno ina I le masani ya. Ona wha pia. ia o le taimi wa tātou iai vaitau o le o mai o social media ia ona iai lo leo le tūlanga foi lele o la uwa ai ai wafia whaasala la wafia kangaka whaasala la tangata e te iloa la vale a mata o le aloa o le whaila na live ia o le tūlanga foi lele pe I fau le social media le tātou wawa ai ma le tātou whaonga atu ai e te tau ana whaatepa ia le tātou atunu le mafuanga o neimia uma e o le whau malo o le mana oa ia manu malo le tūlai wa o le aungana ma le autuo o whaasalau ngā whiu na whai nei I mea uma nei. Mari. Ina I approve I le atunu o lana pāti ma lana waenga whaila e alo lango. E sa o mami o kongu ma sa o ngoa I luma o le mea a koa lea le alu I e whai. E alai o na tamu whai e whaaleanga ni se o I leo a whai cases ia I tātou te baba ai e whaaleanga leo. E whaaleanga le fionga tamai tai pālemia. A tātou whaasalau atu e whaaleanga o le manatu. I le whainga au lea, ia tūla I a masa o la lātou mau ma le pāti ewa ai, e leo le tūlanga le nā, e tilo o le leo lea, Ia, ona tātou nofo leila ia lea, o le isi tūlanga tā ua, ia manatu e whaisa whaasala launga, ai ia mua ona e sa ili, pe wha maonia, o ni mea moni ia mea ai pe sao. Ia wa tūlanga nā leo tupu ai, wa kele vave kako whaasala launga. Ia ai wa whaasala lau aku lai mea leka wa koe isi tangata. A whai ala e pei o mele I le media. A whai e tere sa whai tono le kōr. A wai ke alu I poki le kōr. Ai sea. A e whalangolango isi tangata. E sawe au mai a te oile information. A whai lai se se le information lina. E ke alu aku se se ia ma oi ku se kai kai ele sika waso. Ia o le tūlanga lana na Fofogamua. I lau la tatanunga. Ma na ia langona ina. Le mea nei e nisi o tātou atunu o lo whai a pia tūlanga nei. E me se lava tele fake pages. O lo langona, o lo tala la whai atu, o lo langona nai ai e te ita. Na la fole o tala il tangata malo la fi le fake page. Ma e whapea, e leta I tai loa oi.
iai le aso le ala ufakia ki o iai le aso ma le taimi. E o ai ia te oe le tinga le o le istanga talanga ele fa pe sila le atua. Wa tua foi le upu e fa asu sulu le atua lo na la ie a mi o tonu ma e a mi o le anga. E kukusa o makako. So ala se ala la tato heita i fua le isi tangata. O le kukusa o makako. Weke fiu fa le anga kukanga ka le akua fmele akua ia o le ai. Ile o le mea nga o le polo inga sili alo fai le uso alo fai le atua. Ia, ona malaman maanga Fofogamua. Malo wa tai ali lo mai e pe o le tulanga na o le mo mi e tanto le vai tau le ni. Ia, e ei fo inisio tato wa li lo mai va tonu o le mai tau le atu. E uma ku ai ngā ku alalo e uma ku ai ngā whaukuanga e uma tu ai ngā tima inga. Ai pe wa iei se si mea fo ile le o lawa lima te ina ilo na ma whau malo na tanganta. Ia ai talo sia. Ia o ngā me tutupu. Pe ona tula i mai. I le mata upu tono le tātu o turu. Se he ka kere fia i kai se sia liru mai ava. Ai, e tolo pulo, ia, i lau fiong. Ona o lau la vā onu sa. Ia, ngā osko ingo i upu lenga i le ngā vai kau liru mai ava ngau o i le mea ngau le ravo le sa. Ai a tonu. Ia, wakai la laka kua lo sa i le vai vaa lea o lua mai upu. Ia, e tali e fo i ti ngā ma upu ma wha ma talanga. Ia, ai, e marisi va nga lilo mai avana e mai tawina mai le na so lua se ia lia mai le nei so for Riley. Ya wala vale longo pui le pa ia mal mano le tanto o tru. Ia o fai lo mai le tanga lenga leo e lua tanga o lo su e leo le taimini. Ona ua fa malo sia saini a pulenu. Ia. Ia ayo le stalanga le ale ofisa o le fainga palota. Le komisio fainga palota. Ia wa fa malo sina o saini le pulenu. E to atasi mai le motu nei o pulu. Mal to atasi mai sala fai. Ia. O le ana wa ye o la o fai ala yesu su enga le tulanga le. Wa ba ye le ula so le a. Ia o le isi tulanga e to afa wa molia. Ona wa fa o nga pe pa fa na wo isi ele stalai. Ele o mari foi com a fikiri o ka ko wori diru. Le system la fa o nga le isi ali Fofogamua. Ia. Makua i ma ngai e wana o ye le tai au le te mana tu wana o ye. E tala noa me ato le fo ye te wala e fiki ale alulunga le skala. Ia ingi me fo ye wa peila al tulanga le wa ko ela fa alua pe fanga we kasi ele skala. Ia e fiki fa kasi fo ai lunga ia nga fa ilo le el fo ngale. Ale o isi mai i le ofisa le sa ili tanga tale wa mio le fetawi i wa walu te le stala pe fana wa les. Ia lela e to afala tanga tai wa le skala fa mai le to afala ia. To atasi o ngofo mafai e fo ia longa passport il pa pe fanga wa le skala. Oi. E se ia koe ngā poko whapea lilo mai au. E feo lolo ka ilo foi masalo anga le ngi masingi e su elo inga o ka kaula sia kung fai ai kia maka kia le ye o ka kanga. O longo winga la e pisil pole ngo uia pol te mai tai o le nu. Ai e se le merga o fea la le mele whakingo ia ngai o inga whapea lilo mai au. O lono winga, o le walu kai o ai se sui pe o se sui ele stala foi le ai. Tama fai ale palo tapea. Ia ale pe o se po se tangata foi ele stala le wala kun fa se fa mauninga. Ia le walu saingi o se kusi al pulengu ai o saingi al pulengu ai le ia kri ele pulengu mai lo al pulengu le mene. Ai le mafau i la touia. O le lava o la tantou le vai tau fui le ngā le pepa ma le pengi le ia. Ia e panga lea o le system fou le wafangain. E le ngata e pu e lo wata. Ia e na sao noa le komisina o le ofisa o whainga pāno. Tali lo mai au teile ro wha sao mea le tewa sefa mai. E fingerprint tu mau o lima i se fu. Tama i lima i se fu. E whai o fingerprint. Po le a lava la lau skaili whangane ke ala kuma oi kai o. E whai o print o lima i e lua. E ke ala kuku whapea i lunga o le. O le masingi. Ia mankua la o ai alu e whailau pāloka ai alu ke le skala. Pe whapea ai akule le ofisa o le whainga pālota. Pe ia le pe whangau le ma mea nginga o mai mua i. Ia. Masalomia. E anga ia la kulola ia lea a whai o le ingoa o pai la whai.
a olo wingo sa o Ioane Sioni a faila le wala ku Ioane Sioni ai ke ala ku mal pe fanga o paila fai fe mai lola ia leo ole ole o isi ko I fala la o lima I lungo le se ai ko aku ai fa pe mer kolosian masingi ele kalia o ngala kilo ese prince oi lo o sirafia wa ka ko lima e kosi ia ngale le pues ese el prince le mal prince ka nga kai ngoya la fai le o ngal pe fa nga le ia suelo o fea la fai ia mai lo la fai fa mai sole o lo pe fa nga le we sa mo ai la o sion de yon o ka ia mai la o ko le ma fai la pa lo ka a fai ngai pa lo ka fa pa lo ka ngumela lu ko ngua le we ko sa ngumela kasi ke fi pa lo ka pe la wa lu ke pa lo ka mo lo ko ya lu o le wa fo ye le lo mai va ngala ele o lo mai o le ofisa lo ma fa fo le fa tanga ta fo le e wale ko ye masingi fa ele ye masingi fa pesa anga uma o esa I fa mai ko esa ia le ko sa o kikinga wa man ko e fa le pengi venga le vali ele kinga ia fa mai ia before sa fa kinga na paro oi ai ku lunga ai fiki mai wa uma nga palo kai ole il fa paro ko nga lua nga ia me fa pena it's tauna ta mai ta o tunu ole puinga awana I se me fa le nga ta paro ta ia ami tonu ma lele awa me la le ko kingo fa lo fa mai ia ne ole lo office of nga palo ka po le sa o mia le la o to ai le la o sa me le ia ko fa ku sa lua ka kala su ele o sangi pulungu one from Upolu and one from Savai ai fa mo li ai fa nga pe fa na o isi le stalai ai mai ko fa nga ko kasi ele mele skala ile o isi ai ko alu immigration ko fa ye longa passport longa winga ele awala palale e fi manga o fa pia e se lo passport o fia kama ai fa ngor kama le aka winga le fisco e pe se furu passport wow fia Jason Bond la como wa fia Jason Bond la kusa le o pe wa sa fa pia umango walu taunga apu mua ele ya sione ya sione yoani yang saulo la ya ko ela ku ya paila faile faisa mea era le taunga apu mua saulo ki ya passport nga ai ko elwa kuros sole ine ai wa baila le wa mau kai ya esel fai mea mau ngi ka ia o sio te no fo mota ma fo fa uli lo mai o le tau tu leita tau le nga I lumo lo tantu tudu ko nga ku ma nga ye ko solo muri ko si ka ko amio le fa mai le komisina fa nga palo ta se mo ma kwa ma nga ye ka ko system na we o le so si la fia le lo o le sala o li soli nga tu la fono va per ye pe se mo tu mai ni mo nga mai le mtanga lo le ta mo le sta e ma ku mai mo nga le awa a faio le tula fono al fainga palo ia ona ti lola ia le so tula fono le wa soli le tangata le ia o ina fo e fua ia le fasalanga ia po le fasalanga e wa atu le fa masino e tau ia le la a faio kele ile skalangi a fa ta inga a faio tele ile stalani ia mautinoa o le la watapuni pe a faio nei la so muli tapuni o le wote ale tolu nei na wote ale fa ya toto ia ona lo la ia o te tongi la sala pe o lu afer sala le la tong I lo le stala le I lo le stala ai fe o lolo foi la ai fe o lolo le sala o le pa lo tana I lo le sala o le stala awala on mantua o le tala atole a fallen fai mai ya tatu wanga lue fa atasi male officer no mera fa mawina foi no mera fa mawina Lono winga o le officer foi no mera fa mawina ai mai kau mai wa lu kausanga ele pe mar kausanga ki onkua e fai ya survey ele ale officer foi no mera fa mawina ina ia mautinoa e sa o le fai tau wa fa il tatu tunu ele ngata le na ia o fai o le survey foi le o tangata ma fale ioi inga o mata fai oi o e fai ngalwenga sa ili ile tupe maua ma le tupe fa onga o mea umalana anela
Fetau ia afai ole mau tu le numera al foi numero fa mawina ole foi la fa nga ele official commission fa nga palo taulo no winga ia e ke fiu e ke alo I mai fai mai ia e maua oi e maua oi awa ole la ba ku mela le stats ia na watu lole ia o ile o isi ia ave ese kaka ia wale skala ai ku mai lola pe fia le fa yo tangata ia le skala ia ona fai mai ole official commission fa nga palota ku wakulo ele la ko ka ilua fesa o ia I nga ia ma ame lo fa sala la le TV ia le lisio tangata ile stala mai a tonu e ono iei fo manisio lape fo ile le pe a fa pe pa te tai a fe o te itale ta tele I le star ia o le na te fu ta te sau fo ile le nga wenga fa va timi ia le nga te ile ta tele I le stala ia o le wa talaki fo ile le ko ta mo wa tu pe pa fa nga we ia I longa la am fina o mai tanto iei fa ia o le tūlanga la ia le whamatalanga e tau ona whamanino I le ofisa o whainga balota e mala mai la tau ia maalu ese mai I le tūlanga o le whaasalaina pea whai o e lea wa maualo ungo fo mau I New Zealand le wa e laki le kota wa umala le la wala la tau o mla inga o le whatatak ia a faila ole eba ai famole moli e ke alwa ke le sikala you're a citizen of Samoa e ke le isiki sengi New Zealand o ngai ke kanga ka fai ngaluenga foi le laki mawale no fomau mawale no fomau no foi New Zealand you're not a New Zealand citizen ele ia ve o e masekanga ka siki sengi New Zealand ua na o se tangata e no fomau I lalo ole me alo fale ole kota ai tatau ona ele sikala pe lo ku ai awal fa mai o langa mako o New Zealand wa ko akele fo io ka ko fa penga e fa ko fa mai le langa mako me la mako o New Zealand vai e ese al no fo mau na te la te fa ngal wenga ma no foi o ia on to atar sanga lo le sixing New Zealand ia on ai ma fai foi la a fai ke sixing New Zealand e ke sixing Samoa e ma fai na nga va te sa e te stala mai pa lo tata o tunu langa o le tangata anu o Samoa ia a fai ole ke kau apu o ale ke vini mal ko wainga ia vai ma nai alo fa manino a fai ole ele umala unga wenga fai finga pa lo ka lai te o le stala online ia na fa manino mai le OEC ele me fai nga sa fai o print o le ale la le tala fai te OEC ate oi ia voi dai lo o tunang fa le fa sala yu oi tupele le fa sala nga tupele ang mai ele official commission fai nga pa lo ta o me umalava e ai lava ona tūlanga le Fofogamua ai tupu ona tatou fa le tonu ona tatou fa alo ia mal fa pala mal fa tamala malo fa tangia lilo mai yafa ia tonu ona wa mai ai po o tampuni fo wai e se le tampuni ai le tau le fa lilo mai yafa ia e se fo ona fa tumulia tonu ole do fanga le ia le tatou buflen na saudia mo ilanto e tau fa mai ai le stano no winga ele mai lo fo pola te mi mana vai ma mano lo le finga lo ngal po anani esa awa ta puni alfa to ia watapuni mo ale wa ye tangata tono tangata ye ta ona fa uma e o tulanga na ole na wa ye tune ile ta mulmuli le na mai to ititi ala to itun lo no winga la ia o nisi la tangata u fa pe na ona to yo ile fale pe o nisi pe na pa wale o tangata to yo atu taimi ale ia maua ilo ia o tangata la ia ua whamania ina o lea ua mwhaiona le stala e alo ese mai e whaasalanga tau tupele alo o fofua e maua ila tau o ana nei ali Fofogamua na whaau ia le suinga foua leo whaau popo i le numero leo le tata watunu e iwa se furu lima leo na whaau uana nei ia maua whapitoa ia a onga tole ninga ia tau leo sa faia o ila tau ia fo ia o le ala nga ia tu e ngalwenga i matanga ngalwenga leo iwa ful lima leo e ono se ful fitu leo lava ia ai lo se ful valu leo fal pui ia o le tulanga na le sa faia le police academy an le lanta al se ful ai o tatou whamtalanga na mau mai e iwas fulima ia e pe ia on ta uai ia wapa taimi foi ma wasola
ele o taita ia ona lava le numera o leo. Mani. Ngā lulu e mo le tātou atunu. Ia, ai o le taimil nana o po o le lua whelua aturu. Wa iwa se lau mon tupu leo na ofisinia ta umai. Ia, au lea lai Yesu inga iluma mailo na winga. O numera na lau wha apopo atu ilmtanga luenga o leo tam whainga lava ina ia mawhai o na tele se manpower wale pui ngā o tātou atunu whonga mua. Ia, ile tūlanga whailele wha o lātou law enforcers ia whaatino ina le wha malusi o tula whono e te tau ona ia ile ia tātou leo to tele lava le au whinga luenga ia whapena whoi ona ianga waa ia talawhianga ia wafo ile whaatino ina o lātou ngā luenga. So se tūlanga leila lea ia o lea mai tau atu o le tangata lea sua whaia leitu wala patu ia o ia lena sili au i le swinga lea i le so a leitu wala le kako kingi pese winga le lewa o sili mai pea ia le sili mai i le taxi le swinga lea leo lona winga tūlanga le ia le o lo iai iwa sulima wana tau se lau ia tatou leo nfau ia wha popo atu i le ngā ia po alava tala nisi o tātou atunu untanga luenga o leo. Ele tu ina i fwai le tātou mālo, le tātou whaatuatuanga. Ia o le lātou ngā luenga lea, o le puipuinga o Samoa. Ia ma le whaamalusi o le tula whono. Ina ia mawhai o na iai i lātou mōlia o na wasoli tula whono ma ame i whaasalanga. Ina ia whaatino pēa le ami o tonu tu saim tula whono si o tātou atunu. Malo, taia le mai awa i le ni vaengo le Aoauli. E isina te mai mata pulo te fio sile to pena e si la fia pe wa ye so mal malanga. O le tena inga le titile le va o le matanga luenga o tupe. Ia male fonga fitalai mal sui fonga fitalai male official le fono. E le tulanga fo ile le na ma wafa matalanga fa pe sa ta tauna wo levan tauna to fa fo i mele ta vale le sui fonga fitalai male fonga fitalai le mota. E pita yane la na wangi ngai lunga pe am ngalo le ia o na wa umana o lamta upu e fa mana mana mai e ali ima to mai ta iloia o la so si la fia ile mta upu le mai fa mo le mena wa e si la fia ina o le fa pe o e fa mana mai ta mai le AT pele ai le o le na mai ia le fina ngalo ia la vai ia le fonga tala ima le sui fonga tala il mota. Ole tala na le whapea na mai ele ole whailau tusi al fono. Mantu ole satama ole whailau tusi al fono a whaitula fono. Ia ole nana ia whailoa mai e iai le tula fono whaatontonu a le assembly po ole fono tanga lea le palimene fono a whaitula fono. Ole o whapea mai iai lana whamatalanga le na uwa ai atu iai lunga. Ia e whapea tusape ua o ia le dismissal lea o le palimini, po le whata apela o le palimini. E anga wa apea ia le whongwhetalai malona sui. I ta avale, ia mali tutongu. E au mai tonu. E maafua le tūlanga lea ona o le saunoanga. O le whapenaona ia le saunoanga lea li i minstao o tupe. Ale malu tausi. Ia le tō whalau timu ia. Wele se peta ia. Va ai. Wele se va ai. Lea sa whai e lea so tato press conference wale na announce ai le whapasene ale nupi wha. Lea na whapea mai ia lau timu ia. O lea e whaate ia ina ua wa ai atu le newspaper o le wala vea le taawale mantua wha aluon la vea le taawale i lea fiong sui whongwhetalai. Ia o lea ua whaate ia le wa ai atu le newspaper whato ai e lo ai. O lea wala vea le taawale. Ai o lea na whapea ia. Na taapelo le palimini wa au mai i tonu taavali taavali ale deputy speaker ma le speaker na paule mea nga va aina o le fonga fetalai e fa au pelo na tongi o lo au mai ale tala le ala timu ia mai le conventions ia po tu la fono foi la tava e tu la fono fa tonu foi vai ngale ale executive la vai le malo ia la tou o le pulenga o leo te iloa inale a wala mai le tulanga le mai le kapeneta la le e tawana ve ton pa o le tulanga le ufa manino mai e le sui
ele fai lau tusi o le fono. Ia. Ila la tau pito la au fai mai o lea i ele tū la fono whaatonu o le fono fai tū la fono tūlanga lea. Ia, o le mata upu lava ia Fofogamua paul tala ta wana o le lipoti atu o le tala na sa tamalana fai mai. Ia. O le tala lea lau timu ia. Ai, ile langona foi lele i le mata upu mana ia ai tu ina atu le whamasinonga mo se clarification. Awa, mea la nei e tawan tatou titilo iai ilo wana manatu na o au ia. Ile tūlanga foi lele. Pea nga va pea la ia tu la fono whaatonton pe afai ua ma apele ua ma lep ua whaata apele parliament. Mari. Pe to iai se tu la fono whaatonton pe afai ua whaata apele le parliament. Ia ole tu langa na pe e afai nei pe e au mai e foi na langa no va ai atu e lalo le foi upule na ai o tele o ta ua pe o se tala le sa tama. Le fa pe mai e afangi e anga va apea Ia. no winga anga va apea nga paule melo ke va e kwela manino me ale sa no anga faila tusi ia o le tula fono fa tonton ai le ia ona sa ile tula nga faila le ina ia mautinoa po fea le sa awa le afa yel fete na inga Fofogamua Mari. le fa mai la le tula fono fa tonton wa i le executive ka apelo 10 days au mai ko kongu ka vali kasir ka nga kai ko yang ba tongi na o le fong fitalai le lai fai mai tu la fono fa tonton o le fono fai tu la fono e anga ba apea tu sapeta apel parliament tu ma wal ta vale mai tongi o to finga ia e to lua so o se mata upu mo le fa amala mala maina wal si le fiel tata watunu ma wo foi ne fete na ai tu la fono e lua wai ave ma mea e si yang ia lai loa le silanga ia kula fongo ai si fo ia le silanga ia kula fongo ele ai la se tasi anga e mawai le tu ainga tu langa le ai o le taua ia na mata upu e ka onga clarify pe ave le court pole ala ai lo na ma anga i le tala ale faila tusi la fo ia yang ba ala na tala tu la fono lai ma la mai al fono a fa tu la fono ia pe ona sa no minsta ole fainga le o tu langa umai tonu ka peneta pei ona sa wa le fato alanga I foi la to convention vai tu e tu langa le e au mai tonu ta vale ia le pei ona sa no ia le minsta tu pe le fionga ia la tim ia pei ona fianga ia tato o tu no mar kapeneta tos o le maro tos o tu la inei Malo fa tang ia sei tato tali po le tu langa le o tiele mata upu le ia se fa di donga ia po le fiala o tu la fono ia po ta ia na ia tona muli ta ia ja o hani si vainga ia on silofia li lo ia ia o sa ia tu I manto nei le fai un ole riva yes ia le tate vai ia tu foi le fa manu mai la va winga le tak ia lo knowing e ko fia ngai foi ma ko mo sa vili mo timunga ia o te lo nei e afu ia la fiema sulu manto ngo fiele la lo tanto o tu ma na ia le la nei so sa vili ma na ia foi le ma lu sa vili ai tato tala noa ele vai asole le soluali Fofogamua ile tu langa o restala wa ye to restala fia o to o mai fafo le restala mai awa pe ngai ki fa mo ki sa ki pa lo ka fa ngaka ile pa lo kala kal wai la le skala fa mol moli ele fa nga ina la le restala na fa nga le restala mol fa nga pa lo tale nei e tawana e to le restala mai ale o ma wata la pe sila titi amalua sa la to mai fafo o le wa mai au mai la to lista la ele lo pe fiel numero la to complete wa tawana ele complete foi lele o fai o fingerprints ya nga ba ala ele ai ya ni simta o le ata ma wal fa ngol verso nei ya tato tala no ele la so lo mo ya pe tato wa li ele lo fo le to Avelo leva tava mole tu nga fa tangi no ya vai le masen ya ona tanto filo I lunga pe lunga lo e ya Australia vai ya stictas e bita ya ne a la vona sila fiele tu ni si o me lo tupu e to tonu o Samoa ya wa la vole mala mo tanga tala tu ya na ina mai lava tu at ya na fa ya le o le fa tu wol tanga ta ya pe alu si fo alu sa e tonga ma tu ya ma si to fo ye ni si o ma tu o va ya si le vai le ko fo il fa li no ya alo vale tu ma te ya tu lo soi fua ya ma so man tu ola ile dava ya so asa ya ta tu toi filo I fo ile lunga pe ha manga lo ya mo pe la ma lo si le tino si ai la le nganga ya wale tu ma lo na fina ngalo ya ma tu lunga tu ma so man tu fa tu la ngai fa pe ma lo le to
Ia e sili ale toa na te pulea lo na loto, ia nei lo le toa na te a ea le olo. Ai au mai so whirangalo, ia tātou tau ma vai ai le neivaenga o le fiafi. Whaptaitele lava Fofogamua. Ia, le alofa o le atua Samoa i lau tapua inga. E me se foi o tātou walawala ai tau no foi nu. E se o le tau anganga e sa ili manumia mo se tātou atunu. Ia, alofangia le atua o tau wala uma. Tātou tau whai maua lo na manuia lo na file mu. I le whai unga o ne neko aso tātou whiloa i le vai aso fau o mua. Lofa le atua le soifua o Fofogamua. Ia maua pea. Awala tātou ta inga le nei manuia le radio Samoa malana o nanga. O lilo mai ava mai na vai mo le radio Samoa tau whaseifua. Soifua ma ia manuia. Le fionga ia lilo mai ava mai na vai misa le sui o le tātou wala leo. Ia le dawa e mai moma e whaafunga tia ilana tautua. I le neifo i vaenga o le Aoauli. Ala te mo se isi ona whaapoponga i le rawa ia so asau i le alofa. Male anga le leo le tāpa au si le luga. Tonu mala afa bidu te mutea i nei i le afa o le tonu. E te le mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha mau le lei lalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le lei tau fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha ma lolonga. Oni nei minute lava e te pena ai i le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le natura. Tanga ia nei le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whaamtalanga. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umana onga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 o valu se lau, lua 5. Tasi 5 amo. Radio Samoa.
so kong mani na le sunga ya sila the man bo sila on le le rivang o le fiafi Samoa o le hantu no tofi le o se hantu no taliola vai toia va tanto polgala me fanga solo o le nei fiafi o le so fu wile tois fu van mala fa beduton tano le July fa ta fu le fa o na wida tu le tanto tala I vai fanua mai hantu no o le pasifika toi fo I man tu o le lang tapena ina el faltua ya Miriam la to pomari o le ngalo I el programa o e mala tu la fono ya fantasy mail sunga le tini le to fa ya tu brava siki a show ya male tanto programa le nganga I fo favor le fionga ya le antawa sovea. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Someone said the problem with fairy tale marriages, where the young lady waits for her prince on a white horse, is she doesn't know yet that she's the one who cleans up after the horse. As children, we begin learning about love in fairy tales. Then we continue our love fantasies as teenagers, watching television and movies, reading romance stories, and listening to love songs on the radio. So by the time we're adults, we still have that immature thinking about love and marriage. Someone asked a young woman, "How do you know you're in love with him?" She answered, "Oh, because every time I'm around him, I shake like a bowl of jelly." The problem is, if we're going to have a strong and happy marriage, we're going to need lots of other things besides jelly. Of course, we all need that part of marriage that shakes you up and turns you on. Passion and physical attraction is an important part of a man and woman's love and life together. After all, that's our Maker's idea. The problem is love that's based only on feelings and desires will not be strong enough. Over the years of living together, you may have times when you don't feel as attracted to your mate as other times. But just because you don't always have the powerful feelings of being in love does not mean you don't have real love. A famous couple in their wedding ceremony changed their marriage vows to, "I promise to care for you as long as we both shall love," instead of "as long as we both shall live." But that's why marriage is for adults only. Love in marriage is a commitment and companionship for a lifetime. You see, real marriage is falling in love many times with the same person. You choose to love your wife or husband for life, no matter what. Real love is for real adults. Only adults can sacrifice what they want for their mate's happiness. But their payoff is the deep love and satisfaction that only adults can enjoy. It's been said, marriage is our last and best chance to grow up. So even if you're already married, it's never too late to ask Jesus to help you start growing and changing, so you can start enjoying with your friend for life real love that's for adults only. Just think a minute. If you'd like a free CD, Ia etani
le sina o le file mu ave lo wola e to lo wantu e e le polo kalamena o le think a minute mo i tanto umalava le ning timi le via fiole wa to is futasi minute o le tale o le tu lai fa ma lo ga lui e ma lo foi lo sai ma lo fa ma lo si le ia so for Riley Radio Samoa tasilima i batolu Radio Samoa. Tasilima i tu. Alewa se antula tanto taimi toi se fulumala famiru ton talo le tula e fa le ring fo taimi le fiafide o la so for Riley la so fa le ring masino you lai lua fe lima mole antula ngai fa teksa mo mole tolina o le tutua ale pole kalame la Aoauli ma Fofogamua ai tono lo monta lo lawa lo ta vale tono le falfiga wenga lunga o penga ta fa elangi fa pe foi ya lunga o ta to telefoni fe avia ya mai le so fu o mai le dia so fu Riley o la singana o le tauta bali i la fa fonga su antu vai malu i poenga ya wai poto al tauta i le temi sa si la na ai alo fele tu ma tauta yang tu lo to soifua ya e le lua vai solo lumna o le antantu valavalai se ya walu e afu se ya walu la lo i le la mo e Wellington o le nga vili mai le sunga le ripa le mio New Zealand o meu gel wat mateo matiti ele va foule felwa ele va o Wellington ma Nelson le que anu e si ka kala va foule felwa inga ele vanga ele fa ngole va yaso ya e mi se fole dan va yaso fo ja yo valo tanto vale jonge yale anto sevele usa di bai mo tanto polo kalame ja o fa ngoi na nga i fo faiva o le emisia jala mai en tuno le Pasifika ja ma tuno o le lano langi so tuai ma le polo kalame o e ma le tula fono ma no wir fa ngole va yaso ma no wir fa nga ma no longa ja o e la le lo si fa le o singa a inga fa lo e lu ko wa inga
salo malanga mai baiala tamaula lei saili ai so ama walau iloa oe faangatama kirikiti lakapi alo mayalo ba teine Samoa o mai ina matabata ileta alo ale ula na ose pia pia lava ile so ona ula vale dita ula malama e vile mupe ole lupe ai hata mai pe ole ngata teine Samoa o mai ina matabata ileta alo ale ula na ose pia pia lava ile so ona ula vale dita ula malama e vile mupe ole lupe a hata mai pe ole ngata e vile mupe ole lupe a hata mai pe ole ngata e vile mupe ole lupe a hata mai pe ole ngata. Tolo tolo impatautu male penisula mai molino le taitu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani Sulungia ia umasia uhani a omasa vali vali le masina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese